presenter oh you're unique. Oh you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba Ahinkai 93.3 FM. Radio Papa. Thank you. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba Ahinkai 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba Ahinkai 93.3 FM.
Konanka Masay, Misayo, Misaida, Misaido. Misaido. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Masay, Eka Obi Kwananka. Say it, me say it, me say that, me say you, me say you, me say you, yeah, me say you, me say you, ha, 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 me say you, Radio New. It's a beautiful brand new Wednesday morning. Meji di sound of pay. Ahwade wo ho. Yampai ba ye bono no. Yes yensaida. Yensaida. Mami mo akwaba. Ubu enaka no a. And I had the 25th day of May 2022. Kane no nanke ne I was saying kaye holiday. Nanso omampani akufu adone modern Ghana. Osi 25th no enye holiday. Who say man no day? Monday papa. Eka obi kwananka. Say ene ye AU day o. Efiri Kwame Nkrumah Breso ne de nanka ene 25th May anka ya fuofina nanso omampani akufu ado aban from 2017 and omkoje brantan editwa sa AU day ni mu se ten kire se eduru hobi obi abekwa adwuma obi abekwa adwuma enti ene obi a ye adwuma bebre no kura refri senkene e wosenke ye holiday. So some 38 minutes after 6, live on your family favorite radio station Ahinkai 93.3, broadcasting from our national studios here, Equia Frakoma. We are networking the globe with the help of www.ahinkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana, Zaino Radio app Ghana Waves, all on the Google Play Store or App Store. Mo use Android and I say Apple phones. Move to me alcohol. Monko download the Zaino Radio app and I say Ghana Waves app. No, search for Ahinkai 93.3. Sigege. Bube we say dem ho. Ya senso de no so efekeke. Kukurumuti ayamaso. Akokosra de a violet in so nemu. I'll pray at the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show. The biggest conversation in the East.
course, it is your biggest conversation in the East. Anopebia. I don't very fast that Enkoma Abuafo putting this together. Udi Ahinkan Kwame Aboa being the executive producer. Dream Pahini Kofi Mensah ko BK Kwame Asante or Heneba Maakye. Billy in charge of the technical. Meeting Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sroja Bakwayaka Kutukumeyo, Anope Yatanasi. Mame Moache, Name Moakwaba. And then soon 7 dollars, yes, in Kunya Yadinina Ebremo. So at Yazia. Andra and Amanadwa, that Bank of Ghana, no. On in some trophy in Shiamu, Nina Efa. One more policy rate. Now, you say policy rate, you know. I did Abosumi be almost here now. How much rate you actually Ghana for? Now, Sisi, I know much say policy rate, you know. Am increasing by 200 basic points. I don't know the idea. One tears you. Yes, you can say. Obuoba, me say you, Obuoba. Me say you. I don't tell no prayer, but this is some home come on, you free hormone so. Wouldn't say, O concraya. In Suo Jones, so a crabby, no man for one cry, a mobile be. And you all call down so man, o call a year waterlogged areas, and I say flat prone areas. No, I know me a mobile papa. In Suo Jones, so a crabby, I know I'm watching. Now, this thing no a perennial thing. Minim say. Afibia so na ye ka ho asem an ye ni giu se send you mentias ye and anu ya 3rd June and no was it 3rd June yes 3rd June 2015 sa Roman pani mahama na ete so ensuo yiri ya fa nipa ema okọ enkran circle ahwa atwere ncheme to Ghana free 2015 bepim 2022 enti Ghana ye pese ya kire se ya nsua hwe amfam free June 3rd ni mu ana ya nsua hwe na oman ben kurani oman ben na afibia asamusi ansa na ubehunu se nkrofo etebrofo kambrofo ubehunu se omo so me techno hwanfo no omo nyina asori aba na obi ya kire na adwene. Why are we like that? Adentia tase udwen wa wonte ase Asaman Granny. Adion. Abefa. Na o say ensuo epetin kakra bi na yiri afa nkrofo omo e wa dabraka ensuo yiri afa wom omo e wo circle ensuo yiri afa wom omo e wo kaneshi ensuo yiri afa wom okọ dansoman ensuo yiri afa wom okọ sukura mpotamo ensuo yiri afa wom nyina. Yet Ghana mpanimfo said that woman sasra problems no ho pretend they say they are solving problems. Omo pretend you yen leaders yen won Ghana ha no most of them pretend they say they are working. Enti say ye besua bibi de free eniema ya na esisi ni mu a e de benti na afibia na say aye annual thing and we keep throwing monies at problems. Enti we ya me na wo kasa yi a ensuo yira fa nkrofo yi obehun se nadmofo de nioma beko eden ya obi benya mfaso obehun se Ghana ban betwa sika bi ne ye de akọ no mo. So why can't we sika na ye twitwa ne ye de kọ no aden na ye ntumi ntena ase ne ye nka nkere yen ho se ye de sa sika we solve problem no once and for all. Adentia Asaman Granny Everybody who near mobile. I don't tell a player not to see a baby moon come on here, Bisa. Say a leader, Senwana. Almost person, Ghana for a bro.
because say afibia ba say na ye ka obi hunu ni say o benefit and inti ye solve no once and for all obi anu aduane bebo no anase sen o my Ghana no eden ne hayen. What is wrong with us? What is wrong with us? Eden ha Ghana for o kana wan hwe ye no wano apa na wakeka nsem wen wose okay. Enti enkopem da ban e na ohaw baako e wose ye nyina timidi ya dwene de ba se wei ene yen haw enti wo fa wadwene bra fa wunyansa bra dabio. Sometimes no otrase ana odwene ho enkrofo a omko school we say me engineer of hwan engineer of planning engineer of asumasi obenten na petre na sam ye nhunu hwe afibia Ghana 65 years ensuo to a asem esi Kwame Nkrumah breso eda so si ne. What is wrong with us? Eda ne hayen meanwhile no okonkran Endra was and any 3 days, yes, and any 3 days I was going through yan a friend is saying say you twa asiho aban de asinani so say obe award contracts e de ama enkrofo ama ye desilting see yi yen gata simu no bepim na 21st century ye open gutters Ghana ye open gutters 21st century modern world baby ye duro yi bepim na Ghana da so ye open gutters. Ye tunton sase ehemfui tunton sase basa. Yes, your town and country one for ye nima dwuma wo moye. Te say bibia obia mfamra nya dwuma timamuni no nso so onimu pase baby okoto asase no ensuo to ane ho betere no no akoto enanu ameko kumase ukohwe ukọ ebu akwa bakumadi area ho na wese ne ankrofo atuagu nsase so ensuo nsase o mikoduro na meka tam se weyi amaba betotoi ebia ne aton fofofo de ama ho emfie mienu miensa tibom se nsuo na eyiri famo na mo bo na ofre ne sen president no enkrofo tiri so. Meanwhile, so ni mu pass na mo awutui enya na mo papa. Why are we like that? Ghana for aden na ye suban te say untumi mfa suban ne ntoto hwe ho. Empanimfo no a ye expect wo so de mra be ya dwuma no wo mo fa mra nya dwuma. Yenso a yete wo man animu a e wo se yenso so yetumi boa empanimfo no yenso so se yempanimfo no emfa mra nya dwuma enti yenso yemfa mra nya dwuma ene ya to tonsase wo nsuom enti nsuo no dwonso kakra bi a na ye ho akere yen enipa pese wo kire se Ghana fo bi mu pese o mte se o mu nyansa che Nyankopon bo na de no se da bo ba bi a ensuo ebefa. Enti se wo ye nipa na wo ye wadwene se ye kɔ yanim eni enti wo pese wo divert ensuo no ba bi ono befa e wo so ma no kwan papa no fa so ye sisi dan e dia block ensuo akwan enti nsuo no dwonso kakra bia na ye ho akere yen 65 years subetira na Kwame Nkrumah mu suo no ene yenso ye da so te ho a Yesu bi ede ne hayen. What is wrong with us? Adufudie okoka so a adufudie ensuo mu nsase no sefu efo eni nto ma hu se ensuo mu nsase na efo ne de ye betu agusu saa eni mo so de bie ensuo to am ho betere mo saa Ghana ni pa hwese ensuo to no asesa bola no asesa nioma no akotwa twene ensuo nim forgetting say saade na oye no enko ba bia beko choki ensuo ni yiri a ebefa no ena anu ya na ensuo fa nkranfo a yehum say minister for interior ene wo mekeka nka ho omode helicopter edi chin fag nkran na ye nkran ena anu ya o ensuo yiri fa mo ma helicopter na nampanimfo timu a omode ye inspection na me de minu si ye besua bibia afirim eni amame nka nkyere mo because they say nsuo na fe no mo say ebetoto ene say yo mo kire say nsuo besan to nti weda no na me de ma wo no ene o mo kire say nsuo ne besan to ene awia kakra bi bebo efitia no peya akopem anwumre no o mo kire say nsuo beto ene awia kakra bebo apue mantam nyina eni nti mo nhya ne nso
ensu a natural thing ensu beto na Ghana fo bebre wo mo nsu no gugem ye bom pae se da bi mema nsuo ne nto adan ye nsu ban boni binti ensuo ne to a be yiri afa yen adan ye te sa Ghana fo ye problem pa ne sen and I say penny mfamra nya dwuma akwala mfamra nya dwuma obia mu obia ne te Ghana ha se me ka kira every year bia sika ya allocate say yemfa nkoye desilting yemfa nkoye drainage yemfa nkoye asumasi obenten he ministry of sanitation hwan no that ministry be pim sabre menya hu om so mfaso some ministry no is a total failure. And by now, I was saying you're shutting it down. You're tomb. Because time any ministry of sanitation why na nsuo yiri fire ya ba benya ministry of sanitation why still a nsuo yiri fire then now what is the import of some ministry no emfaso what some ministry no so pa ne de we he because your team ministry say yemfa nhwema ahonidie nkoso na nsu ya na yiri fa nkrofo no saa de ni nyina tuntwa yate saa ministry no enipa da sani te wono mo sa ye friend say minister won nkrofo se na se director of this director of that omo nyina abosome so ye tua wonka na se nsuo to na san yiri fa yen na mfaso ben pa na ba saa ministry ne so mfaso amaso. Not to say clearly, no, a job for the boys, job for the girls, old men and women. Omo ankasabre o sen ko mo tifie no amo friend kwala nda bi mo mfa we mfa ha omo ne yasade tumi na so nsa bebre no a they are sleeping on their jobs. Oko office ya wada enkro mo akase ne wo hi wo office ho enti de ekoso Ghana na ankasa kro onim MMDC is in Swa, a wasenka, omutisi from, and Kaya MMDC, and your minimum say, and Kawadia 24/7, and Kawa community nim. It's in Kaube Zoni, or electoral areas, no. Every week, BR, and Kawadia, my focus, no, and be on one electoral area. Just go and have first-hand information of issues air cost community nim where the debut MMDC for abanance and one chamso over corner no one to office was so condition fu nyanya and into the problems and microphone air go through MMDC electoral areas one they don't know yeah we are pretending say yeah Juma. We are all pretending say we are working for Ghana. Meanwhile, we are rather working for our selfish parochial interest. Entenko si da ben ena nsuo tobia e wo say Ghana ha ye de tena bama so ne ye kan wasem ensuo yida fasumasi o ensuo yida for binti o. Meanwhile, every single year ye yisika. Do you know what? Last year Ghana buying 450 million Ghana cedis. See and fan concourse of this issues as I see and saying. And the question BBC say, is he can't fa hefa? A buy beba, a buy beko, omina musiba bako. NDC abreso, almost so Ibrahim Mahama, omumani sika odo river, ya timwa, bepimone, ensuo ta, odo river, ne yirifa nipa. Debio, no mean obi adome Ghana na asese. Ya adome Ghana no anase because sometimes ni ana media menti as you. Omai mua 65 years. NDC ni MPP omo adi mu be 35 years. Say NDC no MPP adi kan ba betwa 8 years. Ni omu twa ka ho ana 16 years. NDC so omu di PNDC NDC okay kan nyina bo be 21 years okay ka bo nkre twam sa 35 na make no. Problems are coming Nkrumah ma breast no omu e face no ye da so face sa problem no. Now what is wrong with us?
We are pretending see ye adwuma. Ye said that see ye adwuma. Brofua kese. We engineer of one planning. Na ye nhunu oso mfaso. Na still out aso fra wo engineer no a. E wo se wo si wutirase e wa nim guasiem. Because mo Ghana. Mo Ghana. A capital city. A nsuo to a na yiri afakuro ni nyina. Meanwhile, Oba Ghana ha, yes here what town and country planning department. Ewa assembly bia. And the question is, adwuma ben wo moye. MMDC is no a ewo Greater Accra no, adwuma ben pa no wo moye. Na die MMDC bi kura be sori say obi akosi dan de asi ba bia nwoso odisie wo kotu no ye de be ya amanyosem na afei human face fo no asase atiesim you so human face kakra eni ye ne mekai omampani kufu abreso lands and natural resources abreka na example. Yes, I think he was the first lands and natural resources minister. Yera Kwame Nabates opani ye na dwene se enkrofo a omo asisi dan e wo baabi anwasi asisie won kran obetuo mu nyina da ye twen ano si owura Kwame Nabates so ene ye belusu omo betu atia yen ene ye ne Ghana fo ene ye ne oyene bonyo ne yenko any ne because we no a ensuo no ahya se etoto no MPP aban ye na dwene se o kopam nkrofo na no ye herin quotes wan ho ayi hwe ya no a ya twia si ne so onipa da seni kura timi tena fom so wo pane to ase ya bonidua ku no adan a o pam no de na firi ba eye wurade nyankopon nipa bibini na nipa bibini kura ba ye de wo wi asese ne abrantie ta kan mama ye nyina ye mfiri kwan no ho yes da kura abo kasi market de ama Ghana ni no Ghana ni se wo mpe market no obeba betena car kwan ho car ni moni nku no wo pe no che market no nipa bibini yes da abo kasi market no enano ayi asaman ye kan monko market ni mu o wo mo se da aban ni kura di agro ye betu abetia no ena no driver ni bi nso se eye honhom ba ne kobo wura ni mu ko hwifa wo mu nyina so nje na ye wawu a wo asam ado ho no mo no akwakyerechire mu asem a some of the things ni bi ho no mo a o kan wa asem no wan hwe yi a wa no bepa mo abekeka nsem bi enwese okeka e wo radio so empanimfo they are pretending to work Ghana for no so they are pretending to be good citizens and yet it o man mu ene ye ne bepim net 65 years enti entimi ntena ase we yento so say eye enkran ho na aye choked da yen sha ase ne yen spread development no emfa bi nko other regions 6 March ena no tie eye leadership failure Ghana ha na ye wo no eye bad leadership ayenya bad leadership because ye wo Ghana ha no mo ena president Akufo-Addo ka kire Ghana for say 6 March no ye be rotate 6 March anya adwuma and it one ka kire o say so omampani sign e de emra bie mu ba say me the executive instrument de aba capital city no ye free nkran kakra ye de ko ebia western region ye nko siesie ho nso kakra ye wi a ye sanfa nko ha entinka ye nse da ma ye ho development planning national ye fancy ho ye ma ye ho 20 years ye be rotate capital cities no se ne be ya development no e be ko ba bia kakra ye wi na nkran ne pese san de ba bie mu a ninka ya san de aba. Can't we do this? Because some company can say 6 March no ye won kran nko a aye adwuma say every year bia ye oba bia koye no aye kama aye very beautiful successful. It make us say leadership failure. I was out here. Nyankopon sira Ghana with everything, but because of bad leadership. Nya. And I'm Ghana you so ayebre.
What is wrong with us? And then high. Oh my Ghana, and then high. Oh. We see a friend of Sly Damba. I say good morning, watching you live from Kwabinya. Yeah, that's a Sly. Sly and them Raho. 65 years, Ghana. In Suta, na a year for capital city. A year with a hope. Capital city. Afie bia eduru ane aka ho asem petre na sam yen ka ho asem biem ye beka biem age se meju na san eduru ho biem e den ne hayen se wo man enten kosi da ben e na ye nyina beti ase se Ghana no e wo se yetimi e position no e wo ba bia da chinchiri maba wo mu ani beje say make rampo amen call town and country one planning school. Minimum pass and crying. I choked and crying. I choked as we speak and crying because all that traffic and no bumper to bumper traffic. And to be there, the PF say and crying. I choked. And I was say yes, tenas you. Now you're drinking home say this is what we want to do, but there be. And ye giant sa keke intebe boye ni my emphasis sports on fantoaso omu wi aye besan ba biom Sana medi medu moi danser papa say fra my friend me oba papa mama sanina musa usha na china ukane bemu maninye ye amame. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Yemobia kwaba ene anopen from Ryan kan 93.3 FM so mrana so say a good yemu nsem kakra bobo no ndano pay hereba ebesom wo e wa hin kan 93.3 FM so na fe bia enso ekoye ede ema okwabena ajenim ede enim ene anopen sanso no brempo no pokuare boa Foster Ankuma ani remo na sitetete ena aye production ene anopen ni na medin ede Kofi ajiwi agent akentuma bania ede a good yemu nsem no hereba abesom wo ene anopen
nyina sana be kwa shense na se de ma no ka me ho na emfa sedansem enko enfama big sound phones big sound samin kan fencho nde anopai se ope technophone ato ope infinix na ato itel phone na ope bi ato anasa ode no iPhones na ope ato iPhone 6 ekopem iPhone 13 Pro Max no na obenya bi ato na ka chena fe bia enso akoye area ma se ope TV na ato 32 inches ekopem 75 inches no nyini na obenya bi ato big sound enso aka chena fe ni bia koye dia mafori chemo ewo achimoda boga fish of a jebi na bronsa kase no so a na behunu big sam na fi akope bia to no semi sanso kacho sa swapen no wo ye bio enkonkopiem o circle na dane da me kacho sa kwa circle na oba wudi ajajo na fi esu na ode ba piem tikopiem big sam akache na kope TV na koya swapen ne kama na bia enso enko fine emfa ema one big sam eni nkomo 0242872049 0242872049 ofra big sam abajo so na fedi aka cheni na one no akana bibia enso akọ fine edi amount yen too fine na yen kwa manone yen kwa nsam na se Enfama ene Europe yen konko piemu ewo Europa Conference League na sia ese ene se grand final no top fem na sei ena se match no eko AS Roma wa transfer one final the Albany 7:00 PM ende ena se game no enso top fem ewo arena compende enso na bibia akoye ede amamo a ene ensem kakre formo enso eba de ensem ni na ede ajaw yemfi ho na yewuramu ewo Chelsea na eni komaka emfa emao uremu Chelsea asenim se betodwa se Chelsea no se se ye ton na ton na ye ton de enene kwadwaba ade che kwabraba ye de se se de bibia enso atona kuma brewa ipuma kwamo ema se government for enso approval license no e de ama pa e fa Roman Abramovich se se de obetumi aton e de ama yesikania ofi America e fa e totboli na bibia enso koye e de ama no 4.25 billion pounds and se ye ton Chelsea esika edaso ne nsem kaka eba yade mu nsem no ede agya yenko Tottenham ne ani komo enfama Antonio Conte manager ede ma Tottenham was pay Bobokui na reporter eba ene se Tottenham for se amon pese bopai wade Boboko no ebegya ho akopiem bia ene ti 150 million pounds no amode to season yo ehye a amfa to players na fe amfa ento Tottenham Boboko mo entene na bia enkoye enso emfa emomo ene nkoma eba yade nsam no ede agyaw na Antonio Martial Manchester United player abrante ekopo loan Spain abrochirima ekoba Boboko a yafana Sevilla na reporter eba ene se Sevilla for omo president wada Boboko na no adensem kakra dia tudwa wase abrante no omo hia ne service intomese genmo na fe abatoa okono so Manchester United ene nkoma akra abadensem no edi agyaw yenko Man City na eni koma femfo no eso amfama senim se encheye ene sabrante yafan Erling Haaland okwasa contract ene ma Boboko yafana Manchester City na report dia kire eba ene se Endrada abrante no ewramo ewo the City ekura yafana City ama se eniama na ekoye enso ademano na nde yakopon adoma yase okwa probo ewo Manchester City for na sefe wanatina timu ahwehwede ekoso na ekokire na bibia enso akoye ya no ana president ya ono ana Boboko yafana Manchester City papa yafana Faransa rano no wade nsem kakade atudwa wase apprenti o se week bia wabaje 385,000 pounds ede gunu botom de nso hwa apprenti na enya sika enti ena oba Man City ene nkoma ka eba yade mu nsem no enso dia jaw ene Europe na Chelsea asema kakre formo enso eba ene se mpenifo ane se samba Boboko na 200 million pounds no omu yi ede atormo papa fan Thomas Tuchel onfa 1990 adwa so play bi ojan na so a wo show be hia service no onfa kotebri no na fe omu tia kan efama Chelsea Boboko na dimu nsam no ede ajan ene aba fie na fe de fisam kakra ede apeso dia ma na Arsenal kate reporter eba ene se omu remo ewa Italy na fe Boboko a ye fan Napoli amabrante fan Victor Osimhen ofi Nigeria no omokofa brante apiemu oya Arsenal ana fe Gabriel Jesus osiakan era Manchester City Boboko omokofa brante mi no abepiemu oya Arsenal Boboko ni mu a yade mu nsam ni na enso ede agyaw ene anopai na se eba fie dia yemfa asedansem enko emfama
ODI Electronics ene anope odi asem kan facho upe TV ato fridge ato deep freezers gas cookers blenders kettle na se washing machine for ni chemo ewo ODI kache oba do so poni ni na obenya bia to papa ejina na so ne bo no eda fam se boko na fe bibia enso akofan ede ama ye papa ene tubetu do na chemo ewo ahenka na fe video mu ama oba kase upe okoto bafo na fe oni no adi nkomo na bia akoye edi ama fe odi afom penifo no no mo encha nkoma ka cheni na 0550900600 0550900600 o from ambajo so na fe nkoma ka cheni na oni odi aka na bibia akofan enso adi amount yen sha fisem na se enfemfri bobokua ye fen hazakas ladies akache na report formo enso eba ene anopai sanim se ema no omoleg no ebe kwawiye na ebe kwawiye a omone ampem da ko a na se omode ekokoboni na se grand final no de obehye nia na se ono na ema na fem no waje ede asini na so na no ana se kupra pa ye fen eye Yusuf Basigi ede nsem kakade atudwa wono ana manager enma bobokua ye fen hazakas ladies no wase ojidia mapa say last season ochi ampem da kwafo egwomeka na ya amatumi antibi ama no agidisi ni na so this season so no ojidia maba wani mo say nkunimde no ebekọ adema hazakas ladies a yede mu nsam nina enso adia jaw yanko chiefe ne ani kuma akra enfemfamo enfamao endrada ana se abetodwa sesia de ye bie pono enso dia to no mo a bibia aikoye adema kocha ye fa oto ado nina ana se papai ana se mpenufo abonidin se onsame fa djuma no na ombo enfama blasters enti efi ende ekopim se afiwe ebekọ na wie de Ghana Blasters coach no eye oto ado na fe mpenufo makoma komiensa enso atanachi na maboa no Chris Hutton eboa afeopa ye fa George Botten wono so eboa na se Didi Dramani we emrata miensa omokoboa pa fa oto ado na afeoba djuma na ma jefa ye de mu nsam no enso dia jaw ende aropay okochana enchebia na se local blasters no eto fema enso anesere nyakupa no ma dachina na se draw no eto fem e Cairo Egypt emotin so na eno na se Ghana yebehu opponent ya no ebo qualifies no nyakupa ya duma 2023 chano na febia enso akoyia yede mo semnina dia jaw ende aropay yemfio na fe yenkodi nkuma akra enso emfama yenko Kumasi Asante Koroko na ni nkoma famfo no emfa amawa kotoko kasamafo ye fan papa eye David Obinya ko odensem kakadi atudwa wono anase atwe no ne bonkoma na okade chese Kumasi Asante Koroko no ewom se brekum Chelsea ebe chuomo babanya Sports Stadium eyam ho anya de na so stona ogidi mapa se Kumasi Asante Koroko leg no amoji yenkotie ensama David Obinya ko edetuyenim Obia Benya Naka, Melania, Penny Apata, the pass of Africa. But when last season, Ukraine has a Pokuji League. They won the league. There were 2 matches to spare. So I saw about 5 matches. As the Koto Friday, it's another game. Maybe Ama has always recorded down. But it's one of the venues, not like other venues like Diana this time around. For the first time in Koto history, it's in Kopeke, the Mazidon point. Kopeke, very good point. After you have lost in our house again, I believe the consistency. I know it's going to be a difficult match, but Senegal said we'll not that man can say together we should keep on forging and fighting ahead. Man City overall match at the point then are tripping early table, I think 11 or 12 points or so. But Liverpool think I see have some money there to finish in the last day of the season. And the East does not call for panic, have to take it game by game. And also Obiama, the technical team and the playing body, the management, so they all say baby, and I believe say embassy maybe by hook or crook, no matter what we come not at the Kotoko, a regular we ensema se David Obinya ko eretuene ko su ebusane se adako jachi project no se si asan na akwakosi sei na se odetuyenim hopefully no the completion of the project. We also ensema brante no eretuene ebusanse Frank Mbela se onya call up at the Cameroon national team no na no mu ensam su sei na se David Obinya ko eretuyenim
about 2 assists. The goal contribution is about 21. And as a player, I believe that there's more potential in him. I'll be actually the account. And it's also a country like Cameroon, over a striker, or Cameroon, nuclear, or 2 or Cameroon, you know. And I'll be seeing who's a Frank Bella is doing something exceptional, and TM train as a friend. So we are happy for the player. I believe it's a job for the technical to be able to find a player who can also fit into that. We ane SMS kasama for ma Kumasi Asante ko bobo no Abranti FM David Obinya ko eretu anim ade mu nsem na ade amana kana senso jankopon ya doma 1D28 ye ko na ye ko na ye ko atema sene ene se ye nina ye tufa akobeka 28 aye wonu su kensene ne nyankopon adoma memenda ade anim ya ene eye ukuoda ya wade fiada memenda ene se ye nina ye uremu na fe UEFA Champions League final no ye de comment no ade abana fe bibia enso akofan ade ama ye panti kana senso say 7 p.m. sharp na se bibia enso top from ye chase 4 na fe ye de predator nwi no and sports quiz and fe rabat na de na de tata chire pepe so a na bibia enso akofan ti kana senso say online sport and say Miami help up no e ho na dwumade ni na ye de elba ye bonwuma ye momome na bibia ko ye tu penchiremu ase na tie 0256 238713 ofrem pin from bajo so no wadi won koma na febia enso akoye edema na ye kwa se DJ eye Askrombo emoboa DJ Askrombo Technology Arts and Air Computers for emoboa na fe de comment no enso ade aba 100% oye eye graphic designing na omoye ni na kama computer science enso omo kire esanso ye bia ukopio ba bibia enso ade ama sanso na graphic art and communication enso bia ekoso kama typing na person printing advert and I say animation and I person we video coverage and I signboard no nini na be at the amount digital printing nini na ye be our DJ Askrombo Technology Art and Computers so piemu e wa timoda omne na police and I say edi enhwanimo enti wudu tumasi o tumasi a na so bisa obehu omo so mo bo adwuma ye pa fe no 0246 884793 ofrabajo so na fe one no enso edi nkomo na no pay yakọ na yekwa nyankopon aya doma awia ebe san so bana ma ofase fa kwaku anim kwaku anim pon wo aye akra timota nde birthday bi chia kwaku eni te wie ba na de aka cheni na yenso ye de peso e de ama kwabena ajenim opoku ware abrantia ye fe no aye first time kuma romana sitetete ena fe kofi ajiwi eje ena ye kentuma enso e de bani e de ebrewo ya tese nantwi edidi e wo astrotef no so wa timoda amo se no nti ende wie ba twen edimu nsem ni na ebrewo Seriyo, eya seta ose, oma for granetwe, oma no seriyo, eya seta ose, oma for granetwe. Arise and the youth for your country, the nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. Arise, gather youth for your country. Your nation demands your devotion. Let us all unite to uphold her and make her great and strong. We are all we are
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. What's in pajama? Hey, where I want some in pajama. How many Anyamaza, hey, Asasi, Anyamaza, no Yamaza, Asasi, Gorilla, Inti, Somo, Namusumu, some Mina, how many Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Yankano Power Yenjumem na Yefie Yina Kunsumbo Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Religious leaders Yenya kukme kukumne 20 minutes after 7 live on Ahinkana 3.3 FM. Yeah, the sports said the brand we are 12 million so the amounts of feed and what journey any. Jumedia Augusto Wuti ya to the same Maakye. Jumedia we so on your can 7 said ya tianwa yam fan kwan wine. San say ye can you ni ye can. For God and country. Ma receive very touching message from Nimsi. Ma making candy in Ayintie. Also, good morning, boss. The fellow Ghanaian will throw refuse into the gutters and won't realize the harm he is causing until floods set in. The Ghanaian journalist won't talk about the flood and its consequences until the floods set in. The Ghanaian leader, which is politicians, won't think about solving the problem until the disaster happens. The Ghanaian is the cause of the problems of Ghana. The Ghanaian isn't proactive. We every Nimsi ho. Very deep one. We are all pretending to work. I said that's a Juma. And some Choni said that's what ye Juma. Politicians who said that's what ye Juma. Technocrats who say technocrats for no. One so they are all pretending said they are working. Meanwhile they are not working. E de bentina afibia e was say a ritual thing annual rituals ni ye sinkonya ni ye ka ye nadmo de brudo afaha nadmo de amasa. What is wrong with us? Media me dwene wa mentia se ani nti ye srempani fo no amohwe no munya hu bibi Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ameni Anyamaza hey Asasi Anyamaza no Yamaza Asasi Gorilla Udachinti Somo Yantin sim na yamfa udachinti mfama but answer no enchia en confirm ofra do something what menya ntie say what join here Yankopon unshira all the way from is it Ablekuma. Thanks for joining us. About all joining and our share and our comment yabekayama.
A glorious happy birthday going out to you, Afro Priscilla. Or Ablekuma. And then your birthday. So live to be 93.3 and beyond. We a free David Kwanzaa. Honomo. I don't see him from Mao. What's the main country? Wo Priscilla. So dopa. I mean, some catch and say, Odopa dia. Memo on count no. On share no mayo one dear. Tia. And this is how we jabesh sino. And until once again, Priscilla. Live to be 93.3 and beyond. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ma memfa woda chinti mfantoa so emfa ema o. Anope woda chinti se de munyina munim na ye obra kwantu afutuo ne adesuade a ye nyina yesua se ne be ye bebo ye ho ban na yatumi akwan animu abraboi emu. Eno enti ne ye de sa segment we dia ba ya to ne din se woda chin enti. Woda chinti no ehu hia pa. Anope woda chinti de ye kan say ask yourself what you have been able to achieve for yourself. Efiri bra ye wo o ma me ne fidi wo papa ne boaye sisi ya de nyame adom wanyini wani afi enti question ye bisa wo say free say wani fi ye bisa wo ho say achievement ben wo say ne ko ba say nyankopon say wadwuma a wo ba awiase nyina akwa awie ye a what have you achieved for yourself? So many. Ede ben wa ya ma wo ho a eye so remarkable. Ede ben wa ya ma wo ho a that chinchirima betumi aba beto no maka say abrante bi ba wo ya busuam Obama papa bi ane friend say kwadwo sei ono ne firi kwawu obonu obomi abrante bi piefi ya busuanim na ne maame nso so ya friend Felicia ono nso so na ne maame ene ne papa ne maame firi asakraka ne papa firi abitifi obeye ABCD abrante no ne ya friend Obuoba ede ben wo ye de ma na busua I was said that chinchirima no mo ba they should be able to pinpoint one achievement or two. But one kasa sisi ya bisa ho. E den na watimi ayama wo ho, den na watimi ayama obi, den na watimi aya ekoba se ne. Awurade se ye me de unkwa nyina di si ha no mo besin. Be ka me ho osoro ahema mu ho. E de ben na waye de ama ho. Sit down and ask yourself that question. Say what have I achieved for myself? If you bra weni tie and then watimi ayama ho. Watimi ede wo ho akọ school ho. School no mfa so abaso wasi dan wato car waware wawo watu kwan wabi adwuma eden na waya ama wo ho. What have you achieved for your own self? Wan kasa ho enya me bisa ho Uza ebimu nya hwenka ho ebimu nya hwenka because me no ka say wo a wo nware ye wo ye untu kwan unsi dan wodu sika nyina de agu petition so enti wo achievement ne say wa wi petition ama na atwa wo mfonyini eno ne wo achievement yana obi so afroma sa ama ene wenya yade wo dwon so a na mu apai wo achievement no oba bi nso akwa aware ase na no kure enti ni kunu apa na no so anopo ya me no kasa ni nutu ahon sade bi eno ne achievement ya won so wenya na anopo yi wo da chinti me pese obi sa ho sa asem no se na me kura den na matimi aya ama me ho me kura den na matimi aya da chi mi ni ho a se koba sa na mi ni ho bi hu a enkrofo betumi abomede Obuoba den na waye anopo nsu bodi ne bi sa ho den na me nsuma ya ama me ho uhwe wo mfie no a wo ko animu nkakra wunyin but eden na wa ya ma wo ho enti da bio wo betimi abetena social media isu atwa nkrofo ada paasa enti da bio utumi be abetena Facebook ho now the bia wakotete politicians yechi ni amount 700 Ghana cedis 500 Ghana cedis ni ato data amount now they akwa attacking nkrofo aduomatem
nti o ba ye ne saa kosi da ben ɛna no abrantie bi ɔyɛ junkie na ɔse wa ye junkie no ma afei de one day no no atena ase ɛna obi sa ne ho sɛ enti me betimi aye saa de yi saa kwakosi da ben afei de wɔsɛ me sesa afei de wɔsɛ me sesa hwɛ bra apetition no a wonom ne saa no obi nim nom kyɛn o wanom amene atwa ne mfonyini wanom ama ene wanya yade ne nase nyina taatai eno ye friend obi anku a wankasa bewu bisa ho den na watimi ya ama me ho adwaman no waso na wo na ye fe ti bisa wo adwaman tu ubetumi abɔ akwa kosi da ben sei kokoye adwuma ye kan no ama onutu so ye kan wo se ube show abatire ube boyen because on ho de nchen yen enti ubetumi aye sa adwuma na akwa kosi da ben onkwakora bom nyina ube boro nkrofo akwaji sika onkwakora bom nyina enti ube kwote nkrofo bag ye dwane onkwakora bom nyina nti ube koso wa bu nkrofo afaso bisa ho eden na wa achieve di ama ho ene asem wa eden nam no as a part of odachinti ye nyina ye fantu ye ho fo osofo watimi awi ni so ama awurade ana nkutonu a wodi nkutonu a osofo wodi ani mahunu we hwe saa de na ebete akọ adisem na ebete akọ e ka kire wo pen enti se adisem te kọ na wuntimi mpirichi a if wasa wo free sabre na wo sha asua bible no e den wa achieve ama ho wo ye nsamtwuro ni e den wa achieve wo ye teacher ni den wa achieve wo ye offense amanyoni e den na wo so wa achieve enti se wo achieve wo hwe ya sa brabo na wo bɔ no kokwasa no wo betumi abɔ ni sei ya kosi da ben bisa ho wo be ye ni sa akwa kosi da ben pie kopa adwuma ye kan na obu afu enti wo betena fie ho no mo akosi da ben unyi o ware ye kan na abu afu enti wo bedi suja no akosi da ben unyin sidan ya yeka na abu afu se wabusua dan no aka ba akopɛ eno so eje wo mo abeda bonten ya adwumaden yeka na abu afu bra wanya adwumaden ne ebere wo se wo home no wo be ya adwumaden enti bisa ho se eden na me matimi aya ama me ho bisa ho den na matimi aya ama me ho ena no ena no na meti wona na me say me kura me to ade mono ma me ho ache o so hu na me bisa wo say me kura me to ade mono ma me ho ache e wo say me ye na me to bibi foforo de ma me ho bisa wo ho say den na watimi aye feel di bia wo hunu ho wo ye teacher ni wo ye nsamtwuroni wo ye manyoni wo ye ho ani osofo asori koni tie enti wo so de bia wo be kotena asori dan mu ho ama nkrofo apirichi a kire wo akosi da ben enti wo so ntumi enkogina asori nanim empirichi nkire wo mu bi enti wo de bia obi na nkosua bible no no me kireche mu mfa nkire wo obeye ne saa de akosi da ben bisa wo ho obeye ne saa de akosi da ben what have you achieved for yourself awurade nkan ho na dom no so mfa mayen wo da chinti ubisa sa question na anu yie no unhunu sania wo beye no a firi sabre ya na ye hu adwuma awurade nka yen ho na dom no so mfa ma yen adom wura onko so amoa yen na ye ni suade hunu entumi emrem Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo aten edeba ahinkan 93.3 FM Ama soja Amen bufum paying for Ghana ye da do ina wa won say Ghana be Ofori amena Nesi you meant city yarufwi Osana yarate wansera Womisa police teacher Leader wamela mayambe Ghana mbambo Yensi Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo aten edeba ahinkan 93.3 FM omayimu aye won wahu ade a ekọ parliament a ebe benefit omumienu nyina no NDC ni MPP no onte ho asem se enra parliament kwa asetena omukoye no ena right honorable speaker of parliament okoko rezi issue of a double salaries ya yede ma MPC no asem opanini kan ne se a free 2001 ede ba bepim 2009 enkrofo eje double salary ni tie o enkrofo eje double salary no enyo obi epe
say MPB pen was sorry yes say maba mama me double salary o te say ye because of parliament time wana speaker gusu chire mu antinye obi a fault untimi mblemu NDC untimi mblemu MPP tie time wana wo chire mu saa no both MPP and DC omo nyina kan oma no tumu aigbeni se omo ye fun ene no omo tie the speaker eka senka ya asem foforo bi a wo Ghana ni a wo tie me no nsu benya so mfaso bi a anka omo de ntokwa bomu wo ho omo de ntokwa bomu eye double salary a both MPP ni and DC omo nyina gibi no afedi omo se nya omo fault speaker e chire mu no omo nyina ate asasa mpa speaker we there right and your fault but we be say senka issue bi e be benefit Ghana ni bi and a call parliament anka both MPP and DC omo nyina be come anu atum ama speaker aka say enye wo omo fault na de think twice oye bibi adwene hu mienu. The politicians we have in our country no most of them they think about their omo benya. Makacha say parliament na wo hono no enye issue bia de ko ha ye omo so atwede o issue say ko ha omo so atwede no percentage wise it is only 3% of issues say ko ho ene ya na obete say wo mo yempene ni nyina unanimously no amaje atum ni yakwen anim ni e be benefit wo no amaje atum no mko yakwen anim what da say yes wo mo kwa koje car loan ama MPC fodi bia so de say ye de yempene ena anu ya no me yeso mu ye bia me ahwe ye roku je tabla kwa ekosi sen enti Ghana ni ma wani na ho na se ne moto ma basa no munyai ye de odi aponche kura begina ha sa kasa na nya kasa pa munyai na ye kasa mo se mo ante na odi aponche kura begina na wo hye na NDC atade e beto ama no odi aponche kura begina na wo hye na MPP atade e beto ama no sa kasa no ye kasa fon no se mo anya aka sa de no amo ankasa mo indoctrinate di ama mo ho a mo de awura mo ankasa mo mu a say abey part of mo DNA no say ye nyai sa kasa no na ya ante ase say people of Volta region can change their hands and vote for NPP candidates to become a member of parliament or Volta region, you know, they will never see development. Until say people of Asante region, ebetias say, a brass one was say, so any panibano NDC ni or your one ni no presenting issues. Now you who say we ever benefit yan trouble from us any panel. Now you try it Asante man with the head chaka. Oh yeah, masa a brass one sakasano and yakasapapa was see jai. Ghana ye tip and phone Singapore 30 years in ye Singapore for almost said that a draw development plan national. And into your political party no about Singapore. What the one kasa wo policy document ni amon friend manifesto no. What is our policy document ne de ba ya ma won fa nya dwuma ne ni oba beto ye as national development plan no. Sa policy ni na de be ya dwuma. Ye run Ghana based on MPP NDC manifestos. Ene ye ne ensuo to a ye hu ne ye ho. Awiabo a problem. We fa ha problem. Aden the bonkrata I am fan to us on penny for my chairman of pay. Yes, sir. Mumpu Mokordie. Yamiadum, also. Yamiadumo. Yamiasi. Rather the young quache. Na, and pay me shed the echo so on crying one. A yard ho set Ghana. Amphibia into the yam fa the abbey tremum yamanin trem. Into a free 2015 ebe payment neno. 2015 June 3rd. I can't afford a crabina June 3rd yes and do high best celebrity no. It in ye see was circle no and pennyphone in free mu. Ghana 40 mem for na yensu ye woman no. Yensu in free mu. Almost so me take no one for no. Almost in free mu na. Engineers mesi on make a radio so can find a title ama no a onya okra be bo ade pra no. I mean then ye. Ha, ya semo. Then ye. Yeah, Ghana. Yeah, yeah, tunton sa se basa. Baby nsuo wo because e fo na Ghana ni wakoto. No akosi dan. No afele.
okay o se Ghana na ekọ nanim nti entimi nka se nsuo ba bia yem fa development nko ho dachi omo emugu abo ase ha sei ba bia omo aya sa ade no ho no one day wo de ya wa ha e bia bedu on na Obuoba me ni kuro mu biem but ba bia me wo bi o ma hwehwe me de me bo de ama me one day me that for nyum na omo to ye no one day wo bewu one day no proper planning wo Ghana ha and one say yada so de ade ache yen aha obedidi yen ko obi obedidi yen banku je wo de ko sa ko pim se Nyankopon beba abeyere areho ye kan say na umfa wani hu bia obefo se nkofo mpekasa but nwanwa say wo de yemfa Kwame Nkrumah breso newspaper reporter say nsu ayira fa Ghana Kwame Nkrumah wu ye how many years ni 50 years bepem na nti ye ba behwe akire no ye nyina obi a entumi mfa hwe ma beboa yen oh obi omo ye crowd so omo sem oman ne de ti say empanimfo no pretend so omo ye adwuma oh ene ye Ghana fo nso ya so ye ding obi a hwan na ye adwuma edion hwan na ye adwuma obi ba no ka say meme de me ba be pam nkrofo afiri ba bia nsuo ye beto abeti ayen jade oye no ye beto abeti ayen obo say party na ono nso wo opposition no opese o take advantage me say ono so family ye ne campaign KJT am pijesi asantimantem onim ni abure kokko so enso se ne obi a to no na o kamfo na omu nyina nya so mfaso enti eno na meka say ya na leadership empanyimfo no kan ho because leader no say what dey buy be yewo but we say be benefit the larger number no fabra akire ya wawie no ye nyina ye bebo abaso bo mo mu hu ni sa onya de buy say obezuo na che say we awu kan ho be kom na ye nsuo bere atena ye mu say be ya wo say nsuo fa no no be bia nsuo fa na wo nsuo na ko si ni kwan no no won fa hene nyame na agbo asase na o si ha de me di nsuo beto enipa na bo nsuo dabi anu agbo asase na o si ni partner ha aha ye nsuo wo se chenjina ache mimi nyansa de Nyankopon no ti sabi na ono ne de no emfa etima force wa fail mo nyansa me de be fail atena so ho na wie na se tu a obebo aban anwan asebo ene wo mo so ye bo aban asebo ye mo won because mo na mo ti asam we na mo grant permit ene mama mfo kosi dan say edan bi okra be koni atro ho produce stop work produce permit but na ye sikura na ajabwe wo na we si dan ade adru lentil a wo begu ayi na wo boss obi kura boss na afi ne ye be twere ho a wo be re atwazo etuwa se ase no wa hu wo tu foundation na okoye ye adwudwo nti o mo ahunu ya were ho ya were ho omunya monitor enya condition mu na omotete me maka me koso aka Ghana ye biggest problem ba ko MMDCs MMDC so ye can go down to decentralization local government enti sa local assembly sino a wo mo na obi be si dan a ye ma wo kwan ma wo sie no adwuma ben wo mo ye bisa mami debio oye ayi chief executive officer de ma assembly bi na de bia wo de wo se air condition mu na wo betena wo be den na wo be appreciate problems awon ko fo ekom ko fam etinga tan e ho afo yi wo be koru be hunu se de ya no working wo ba na wa frɛ wo mo abisom se na mo bosumi bia mo gima musika e wo se mo ye ABCD mo hawo ne sen o mo se bia ye hia ka assembly ni ntiti ni mo wrem IGF yi na haido bia ya mpeka ni bi ma wo no mo nyo mo adwuma Ghana ye problem kɛse ni nyina da ɛfa egina MMDC fo ne so ayo mo a ni obi a wo mo a bebre no anye active condition mu no mo tete condition mu bebre no ayo imagine say ye do ba betena ho no mu a wa adwuma wo be ye nyina ne say central government the policy dey ba implement it central government the way ba central government the way ba but bebre no anim say e wo so mo nkasa so no etumi position wo mo ho no me innovative omo go down to the people what condition crowd here yan so ne say
obi de nkrata akoso opasa asem ono ahu se ho ye nsuom no ono asa asan na some do mo grante chief for no mo grante hwe se department ni nyina wo ho and into your proactive we be hu obi adwuma oye enye fi na daba o we hu obi adwuma oye na eba esa ne chere eba ye woni wani bo no mo enye president asem ye woni wani bo enye president asem chief executive officer wo ho aye friend honorable omo jinchi akese jinchi akese na hide obi enye hapera mo ubo ni di kwa fa honorable anka ho a trouble so bondi wa fona bwanka ehia omu che bibia sadi no asamba nkura ni ya hu adwuma uhia ya hu adwuma ya hu adwuma title na now so sa akwa se e da se wona bo no action no na kire enka we ya ensu nkasa ka ya ntena asekura ma ensu ne ntansa na ya ba bibisa se ye de befa hin yenya enim se May June de ensu to etinka before May June no ye ne omo ye in charge akonantim he munya human face no ma Ghana nkona ni mo ye koya ye beto abetia ye no Ghana enkona ni mo nanka wate asim wapenkrofo yi aduachi obia babia ne dansie enwo se si ho mama no be bosumi miensa ompe baabi mfa ntumfiri ho tina da bia ya wo kan se hwe weja dam yi de bia nso yiri ye bie hanko senkrofo ne ma to omo hunu na ju to na nkora da so nsu da so na ya wo kan se ye ni Ghana president na hide bi Ghana hapera mo ye Ghana mpanyufo ma ye krado obeko bi se ye wase de yen save energy fan chen ho 2024 un save energy fan enyo oman ni ye ane de un save energy fan enyo oman ni ye un save energy dia twa amanyakuo bi un save energy ne dia retain power ni akoso ati na we ayi obi a odwene Ghana ho tumi na ye mode se mu benya tumi no eno na da bia mu focus won eno na se Ghana pa be ye de media me say MMDCs no me nya wo ti so moda na se ye we mu na bebrem no because se de ye kan eye dan a obekọ na ewo assembly bi eye dan a obekọ na wo electoral area bi so that say enti senka omumu sore no omu ejai party semono na omu de dabio na de press ya say enye partisan ya mfa ne say oye MC ewo ahinkan municipal assembly ena wo president ni ahinkan ena wo ba ha yi wo si mu studio ha no mo me pesa me change nioma obi si me de ha na me da o enti wo ka se wo be change no na se me na ha bie mu ana o se da bi studio de na ho enwo se nipa da studio ni be siesie ha na onipa na oda ha no wayi na pie na wa siesie studio ha no mo na ha no mo aye kama se de wo hwehwe no obi awura ha no studio de kama mo studio without ahinkan knowing it all. Enti sa ahinkan te said ye waye nie na aboa ama studio na ye fa obekun obedekun okun se say wo sam kra be timi apija udibremu abasobadi akra sa be kire president te say oye MC oye DC wan kasa watimi use bylaws enye buga but wo de mra no e wo ho no e de aye adwuma ama nkrofo a wo mo asisi dan si nsuo mu nyina ye bubu dan ni nyina firi ho ene ye yi kwan no atum e wo mu se ye den ya nipa bi ho beka enti o mampani ba na ho aye fe nsuo ato anyiri amfa obi a o mampani beka se wa anya ade ni mapamo si moma yen drink Ghana no so beduru ho no mo no se asase no bi na beton nkrofo na ton wa nkrofo na ton nti on so mo so ka ho nkrofo na to bi beto asase amu sansa no de be yedai ahimfo bebre ka ho ensa ahimfo so ka ho ye na mekan so am so ka ho uso omunika sa dempo omunika kakraka
me say we your hene na wo tonton sase di rough na wo di sika ne de regas ya unika to kakraka nti ano na mo ntia ase ya asemo a unika to kakraka wo tan sase a mfa nye he so dua bo pass ahemfo ma ton sase ni nyina basa sika kasanti asa tisi nsuo mu kura na mu twa manipa nsuo mu na mu twa manipa ana kwanyanga ana hanom no obo ye fa so essence ase no enye Ghana ye sense as too much. Obi asase a wo toyi. Onim se dan ya wo ba besie no. Single room. Enti ka wase kwaji single room asase no. Nu agene bagayam. Nu opija dan na tua ayi as we yi trainer kakra tua papamu ya no no. Eno ne ye da Enye fi na daba o. I don't know say din hwenkan nti odwen hwenkan no de ko to asase. No boy zana. Papa be di anim Ghana. Zana obo na asase no so sa. Omo maka so be ebe dan. Se ni nyina ye proper na ya ye kan kwasemi. Okwa aburuchira ya ntan asase kakaka samfa ma. Okwa aburuchira ni enko ho ba we read about ho. Right as here. Sure. E dan ba ko obekọ na busuafo be ne wo ho no mu wom. But Ghana ha no de da bi. Ghana ha mo menko na se first no krasa na me hu ye na ti o. Sa no ye nkurase. Ye sie busuafie. Ye nkurase. Ene hwe. Ene wo kotra busuafie. Osofo be ka che se wunye ye kurada. Na da no nya na da wo ka se papa bi esi dan a. Esi kwa ho pe a ontimo. Obi anti ata we da ni si boko. Se no na am ye mpanyufo no kra ma menka. Sa MPC ne aswafo no. O masisi dan kuti de sisi so mu krom. Obi antim. Aya bro ni baye. Wo krom wo ko hwe. Ho na ka me baye. Aya bro ni baye. Da bi tie. Oh. What's the Obianti? Obo enya bro ni bayi. Who dey ka fasi ayi kura na fa ma han. Kade. Enya bro ni bayi. Eye ehunu bi pen entia. Say MPC bibiri abaga. Mame ka sem nkire o. MPC ni bi bre o. Tie. Yem face fast. MPC no. Hwe MPC no. Omo abatwam dada. Kufu abreso MP. Jeja abreso MPC ni bi da so ti ase. Omo abreso no omo enya ne tese ne na nsan V8 na pum no. 30 years, 32 years. Ni aye ni minister. Now enjoy or amass wealth ni ne keka ho no. Omo mutam bebere na enya ne sa. Enti omo na omo dwell solely on akatua. Akatua no kwa na they share with people. Enti bebere no a antimi enya afie ni adan ne sa anoma no. MP fo ni bi ekura dane bed wetting me no ka say obre enti ehunu bi pen and enti dia no ma si dan ma to bi atwe ekura ase anye bia sisi afo omo no sisi afo edi omo no mo enjoy and say any an time omo ni mo omo te so omo ni mpa se onyane saa obo obi de won kire mu da ye kan kura wonim ba bi ebisi eya na pie fo ni wo mu Pia for men. MPP for. Pia ndo mi si di che wo mo. MPP bia no madam for no de na ho a guess no a. Fine, obi tim. But obo me kan say. What si den asi ho. Men kan say dan na wasi ni na nya o. But na si ho no obi obekom obi gate man kra de de ta kwa na no. De ta kwa na no an watim. Edu obi anti aya kwa u ko hwe enti sei no aya na obo se dey ketwi nchen we dey jai sei na ya na ya me ya no obo obi anti de tia ni sei no we dey first men kan say dan na wasi ni sabi enyo dey bi but we dey ka unim so obi antram ni dey we dey bia sina ba nsuru bi na dey fama han tete so ma community no mo ntinam anya hwe akaka because wasi bi won kran wuti bi mu won kran yen hemfo ubenya kompo yen hemfo fo no nwini ya hiafo nso kakra yen hemfo no mu bi na ye no mo tiga Ghana yenya hu ye problem o ana mi ya o hwade uyo ohene uyo ohene a ensase e wo mpotamu nyina enya wo de ati ensase no enya wo de but una wo hwe ensase so I say enisa wo hwe asase ne so a e wo se utumi tena ase na wo plan de ma o manfo no a e wo kuro ni mu no
enti nka ye wa ha yi na ohene bi wakwa kohunu estate developers enye fie na da oh bra me ahenkan kurum me wasase ebia 20 acres me de 10 acres e de ma mo estate developers no mo fancy dan edan no nso mo nsi na affordable a me manfo e wo kuro mu betimi yan den anase ahan bi mo nsi sini fofofo enti niema bi anka mo beto anka bema niema ne boa ye den no matititi ni nyina so mayi bi afiri ho enti mo nsi dan ne mfa ma me nkrofo mo nsi dan ne ma me manfo mo ntete so na mo plane mo nsa dan plane uko oboa obohene obohene ka kire kuroma ni pen se o beta asase a e wo so ma ni huru ni asase no de beye eya se wo sika ntinu abeta to na tipa apa ba bi afa obo ya wo ba bi a yetwama wa na je se u besi abrosan ya wasase ne bia ye bia yetwama wa na je se u besi abrosan ya ba bi a yetwama wa besi abentia so ata se enti e wo se yetibi nya leaders no a omo na wo so mu di okuna nim enti wo ahinkan kurom na wo hene atimi ne estate developers bi akwa negotiate no ma ba be si dan no kama na wo utumi ehan bi a na ne kurom wo betu kwa akọ ba bi o ko hin kuromafo no kura dan asase no kura bo den ma o mo kura che o mo timi to ene ye ton sase 100 million 200 million mi wa won so akatu ya ye de ma wo adwuma 300 Ghana 400 Ghana wo be ye den wa save sase nyina dia wo dia beto asase ni bi enti ye problems no e wo fam ho enya soro ho eyi esoro no de ye disika esoro de won enjoy esoro ho na ho de ye disika but ye problems no wo fam Ghana problems in wo fam I will never do that say because see that is one and then sase bo de untumi ntobi laju de to na nkona da so abrabon de bia say de amuzimi dini ko obi ba beto asase no afọ de be na ho anadabo afọ be na da ho anadabo ade affordable house sisi affordable house wo Ghana ha na Ghana ha ya affordable house enye fie na nim ne woka ko ne ko bisa otu for de no mko wi ye no affordable house untumi ntobi mampo say ne ko ne ko bisa ya di shoot 3 months obedina obi ma asase so bo de ye nia ye ho ya nia ye ho ni ye mia ye ho na kwa mia ye nia ye ho ni ye mia ye ho na onu mo mbro ni onya wo be ye odai ayo onu de onya wo kra obe wade ya pa enya yesre ye keka ne sere enya se ye pekasa enye kasa ne ye pe ebre fie na da ba o I was seeing na yetimi ye ba round table no no obi ade na dwen kire be boa ma Ghana ko ne e de ba enye kasa ne ye pe e o man ni mpuntu no but the thing is I was saying him tio your problems are from o the bazo mo mfa hwade o na kan him fu yi o madwuma na enye manso nsem na ebia ahinkan kurom wa plan say a free ebia yen entrance ne ho ni nyina because of say wo kwan ho ni nti no e ho de wo sika besi abrosan e na bra ho na ka ya arrange ne kama ya se kwan di dem enkane afam ensuo na mu o feel comfortable say ya o ba bi nse konkrama ensuo mfa kromia fase kromia abanso the project bi pa ba factory bi ba ya wasase betim da ma ba na nkona da so nsu da so tani nyina aton adi na haido bi ene tani nyina aton adi odwe ho ti ase tani nyina aton adi odwe ho a won ase ana rawo hwe Kwame Nkrumah ho Kwame Nkrumah kan sep Kwame Nkrumah wu ye 50 years aba enye fie na da ba o kan ye efa esa chere e ba ha one day we will see it ensesan enkrofo e pen sesan ni hunu say ase ensesan ne ma afei wo mo bufuo ene sani o muntumi nse o mo su biye no eye te se de asase woso asi na asase woso nso si ya wunim sani ete
eba say anya say bia wo mo na mo pento kwa na say you but I say ya so ache it they can't contain it anymore easy am tie me be hu yanka abrofo no kura da so die so dia ye because bibia che say abrofo yenya afa hu die mfram nsam nwe ye bibia ji se akosere bibia ya kwaje bosia bibia mama ya kakra na mo ankasa kura wo mo ade no kura wo se mo sa de koma mo mu dan ya ni look at this show no mama ubi every single day bia to say ne ya me no ka say oil field say what Ghana hire me ensa yegusu aye san pe bia ka ho every day bia no yenya 148,000 barrels a day oil no barrels no every day bia you do 148,000 20 million money ya de agu shape mu pua na nkora so nsuda so na yakoda ne ani na ha de bi ene ha pere mo abodin o na yasan de aba Ghana ha yasi fu obo okosoro mi hu anso yetu bi wa ha ye de ya no NDC ni MPP aban yi omo do omo ano e yasi tema oil refinery wie ye bi ano se ye adwuma yaso ne ya na ebo ye de ya no tema oil refinery kwa me nkroma ehuru service ni say yegusu a ye kwen animu no ebre bi beduru a ye benya oil wo Ghana ha kwa me nkroma abre so ne say tema oil refinery how many years ni ana no nam say 50 years abre so kwampo na ye ntu oil wo Ghana o but what trust hunu say eye den ya ebre bi beso ama ye benya oil wo Ghana eni ntima mi nsi ba bi a ye nya oil na ye be kodane ani be sinne se be ya nso to a enye feel na ba o ba e bibi tina ma anti banfo be pa ada ya nyakopon sebi brabias o shawidie na de nwene ya adwen na ana I don't know black man do ampo at times I say na mbusa mu say ti awade hwe ya redie na o de nwene ya adwen na ana sesei because adwen ye tum osasa na enye me hunu ne se enye feel na ba o koto aba ba e bibi tina ma se ne am omutimi o mo de efa gyina ye koto aba ne so ena wanchi ni odwan ena 2 se nyame adom Ghana fo bebre ani da ho no dear Ghana fo bebre enti first ni say ya na omo beye campaign na omo de pick up aba because oni say onko no odi kuro be me abodawuru ye de odwan ana ponche na ye de nkokɔ ne akyekere de agu akire ho adan ya ye se ene DC besra yen DC ono nso DC ne ba na o de Wellington boot sekan ya ye de do aso pickers sa time no me kai ye ho no mo na ensuo to a na eyiri afa eyiri okwan nim exchange of goods ya ta ensuo to a eyiri fa kwan nim edinti na kuroma no ana ye kokko bo ye bridge no na ye akoko tutum se na be ye ensuo no to a ebetimi afam edinti se oba sa no a obo se odi kuro no ye kuro mu ho no DC we dey wadaroma me manfo ye be hia pickers ye be hia aso ye be hia kuro ento akeka ne say wi a this is mate me ba bi ma ne be ba ampa we ba bi mu no na say aya sorry o di kuro pickers sekan first kwa no mo de bento anyina aka ho wonjensa sa campaign ni politics ni twam oh yeah and then why na papa bi a friend na no me da also wo twen politicians no 2024 so wo twen wom na ope politician no so wakukuduro oba ni kuro mu abe campaign o se obe boni tuaku ni ya kire ni tum kuro ope okan wa ya sisi de nkofo ani da ho yes yeah like ya na de me ya ne se obo sisi e normal se aginsemu ya ni da ho yi ana normal aginsemu no na sisi e normal nyina ne ya di sisi awoi edu wani beda won mu wi a wa bede ka asana semnetie that's the problem it's obi bia disi awa wani da ho wi a ugusu utiaka ti wani da wona ne me na waka sai e-levy eno so omo dwen ho omo de kosi awo ya gudie ne esa aboabo no de akosi awo ajapa deal no sika Ghana benya free almost $300 million royalties no
Yes, yempe no iswa. Enti yede kosi awowa ni akwakoje $500 million. Now, what is the difference between $300 million? I don't know ya would ya so tron na ho. Hey, now we are say kwaji kwese said biasi mo fa da bonka ta ne to so ai. Ni peduane bre. Hwe mo fa da bonka ta ne to so. Ya hwe ya. Obeka ma Erade hu ya mobo. Erade do hu ya mobo. Na ya nia ne ya nya ya jusi e be hu ya hu mobo. Kasa woka unueda. Ebusia anapano watwe abo apa sema enan. Ensam ya di be de ye be kenka de ma we ayedawbo nkrata de abadwa so na ye be bobo so de amanda the informer dawbo krata no na me de ehase His Excellency Nana Adodan Akufo-Addo Ghana mampani wo de ato Africa mpanimfo animu se so obi ba ukrom uman mu se wo ba be ye obebie company obeye we wa ha o so bi won mu a ya wonum ebiebie companies bo se be countries be 4 uma biebie we can the companies ahudro mo say waka kire African leaders say ya wo mu mani en na ho bi won mu a obie wa ha bo say illegal kwaso bo say o chichire nioma bi ntino obi ama nani en da ho na saade no entimi ankoso investors no ebrenu a o madwenko na enche hanom anso na eye ora Joe Wise na da hen Joe Wise na da no so dia to George say and say freedom of speech say u benya fa hudi akasa no si eye adwuma papa say democracy no ekoso pa say u be kan wadwen ne ade no emu da ho ye no so kratai ede aba na akane say ye anya kan yes ye enkrampupu ni mantam ayiri ensu ato asante mantam ayiri enfifi mantam ayiri ye keka owura fanyoma ken ede aba ana wempu de anya fanyoma ken Francis Asenso o de aba say was say wonum can say I was ye nyina ye hwe na ye nyina ye hwe sa asodie no ye be hwe ne apɛ ho asɛm aka na ensu yiri bebrebe no afiri wo MP fo ka ho ministers ka ho obia asodie do mo so wo mbe hwe na sa ensu yiri bebrebe ya sese ya age no me na ehase ache se no Obuoba kan ache but ye nya solution bia and into wakache ministers so bia anya na dwuma ye na emboa na sense yiri ensu ato afaya ma o afaya nyomo o sade no emfiri ho na asiano mwanso owura Abdullah Jenapo ni mfoni eda hase na de ohemfimfin so kan say John ye rade nyame say John saman baby owo bia wo bre na no o heaven kra no anyankopɔ ba busan say na wo kwacha ye den kwacha den na ye den achi water forest na wo kwacha ye den we wi aye den we ye wi aye den sure yeah say abuji na pod ya ba say ensama udra afia sasa no so na say John akwacha there was evidence bia ni ho evidence na so bia na obi aka no ai land commission won no ensu ayira form tinkrata ni nyina asai ti o kura ye tinkrata na nsay yo o tinkrata na nsay document bia intact yati ti o say evidence bia ni won mo a ye betimi aka say way ABCD ti gina so aka say John wa kwawi answer ase cheche wey aya the informer Dawbo krata me de atwaso aya redefining objectivity aya the inquisitor ana wadi abekire mu say you start no empanyimfo chochowuro ne anintini omuguso a ene timamfo no kasa hye wono mo bekire wono mo so o masene beyeye nyase obi aba ya se o miko bi agima timma miskani bi na me vanko bi agima ebe wi eche na adwuma na agu aban so sika odi kohye musu ana ahye da bi entuwe no omanya toboase dinkita ho sade be ya ye free dwuma de na se betimi enso aboa na special prosecutor owura kusi ajaben kisi ajaben fonyi wa ha
ana ɛyɛ PPA anka ne wɔn boss owura ɛyɛ Agyebu atenso fo nyiwa ha ani yɛse ɔmo bɛkɔ akɔpie mu asɛndi bia ɛnɛ nti we special prosecutor bɛkyi owura ɛyɛ Agyebu aten ase PPA anka ne wɔn boss no ɔtwena ase de na kɔgyina mamrana no ɛkɔ ɔfa aso ani sika yɛse mu onyinni no ɔno na afa kwati kwaso ɔna nyansa ɛwɔ ne tirim sɛ tam sabi to afa kwati kwaso no wapia Ghana ha no mɛfo papa Ghana oi ha na owie ya no ana wase apoe mantam ya so tutina kunya no ukopie mu omrahye be ye ayi abankasie mu a presidency ho ya jese nkrofo bi ewurawura ase kululu amafo seti agenda ai ti eno wasem so wode aba wode obokata yi emu na yese eye KK sapon so wano so sisi ameno ekasei wode eye chawpa de akodi ama owura na pa ono so ehye energy ministry no enso eso edien anti na akoma achawpa we enso wabona baso mum kafra wabona baso eti eno so asem ewo ha chese wabo adwuma pa kama enti owura ma obenya emu ensem atie wo kire se eye Atimota Forest no ana oswafo ransase so dia to dwekirem se omugusu ye mu hwehwemu amu ye hwehwemu no merese hwehwemu so mba yakosi ase defe na sese don ye no krasa mpo wi aga na asase a eno so yehu de ebe sebe aka nafa we eye de inquisitor the Obokrata Republic President Obokrata no ena mede to so de ama na wo hye hano mu a eye lance minister Onimonya for Samuel Abu Jenapo wada hase na said wa sobre na no wa fe na ni se no ehu asamu o ka nyina ne se hwe asajon na yinim ne we onimu no nsase na watwa wa ache mota acheche no ma ne wo fa ase we benya waneka we benya waneka wa cheche waneka no o se die bia no obetimi ayisu sasase no yo omu ye hwehwemu mu ye hwehwemu ti allege say eyi say John na ne we mu acheche Water Forest nsase no omo say de obi antimi nko abusuani bia na obetimi akasa mekwa kosi medan ye hwehwemu na arawunsem bi da soro say ehu akwada wanya mfie dunsia abaya ya wona se kan say be ma ho boyfriend dunsia o de boyfriend o de ne kwahi dunsia kan tete no sebi mpreduasa wo pie tokura hunsi dunsia na wo 16 years oh okay hunsi okay ai ana munyina mo ba atade o mema ho sisi Ghana ni wiase yete no agro na yede ni oma asesa pa na wo 16 years de o pa be pitranyo ho 13 years kura anyam oh yeah 16 years now ene no kre 10 years for nyina anyam yes 10 years 13 of afuru na nka first 13 years kura na 77 previous wo sakura wabu when ba makura hu ni 55 once okaye bebre wona mwani su hu ana ade o mo ka se ko na wie ye ya ba na wiase na ko na wie wiase de se be ko na wie yo ngufo bi se nku omo yale yese o fa bag a okwa no hanu no okwa ago okwa na okwa ya ka na ya ka batemu da ho sa atemu da batu ana won so atemu da dru bate nyame obebo obeba betu bi no sa bedu na me manya 150 years e wu kokra oh okay obeba betu e bi no benane no a ani ye de betwen no sa betwen no ni aka Ghana se ma kire no o ma se si o be check kaka se me betwen no bishop tetaka krem o be check kaka me de 100 and something nti e bedu na wo da oh me betwen na bu Ghana nkonta kire no Tinangupo hu bibia o nti wa hu onim dada ho onim oh no nka bibi njiro mo maye oh na se nipa de onim nyangupo oboto ho obo asem to ho na da obeso mu se wo medi cancer beto abrabo so o de to so afe hu sika nyina o de papa ko to you are in the spirit oh okay you are preaching good me preaching you are preaching good nyangupo de na ni hwade o oh
na da ko be so mu se kabo ti empanifo mu disike nti wasada no mu a wasada na empanifo bebre no a omo bre o minim ministers yi minim be 3 saade ne ba ne ya money pane a na just oko off serious o e ba wo se bo ne pane ansa na akeka no na adwan san ba ne ho na obi se na ya no sharp way nyame ya no sharp credit free way oba bre nyankopon sa no ya de o na wo bre no say enjoy we sini mpo ni mu no mo pe no wo adwen bi mu bro ti aduane bia timidi time bia utimi da here all ya the time ato ho ya the time ato amu bro but say o me kan kire o akwese maame bi maame no na busuafo usika pa ono ankasa so personal no usika na de bia wo betwam ye ho no mo a na enkrofo bi di ne ho konkonsa maame die ne tiri ye o wasesa kasi mu asesa abrewa odi desei tio na se omo kasa ote but omua wom na one day ena o twemu no ote se omo san eka ena ogina ye opaki si baabi ogina na ofre omo tai we ne ho no se o momra enti omo twube no ena se mumie do no omo bie do no na maame no ne nan mienu enyina ni ho ye twitwa ne nan mienu no ena ye de artificial but ono de ne POP de ni bi enye normal artificial one no POP de ni bi nti ontimi nante enu nti na de bia o de car ena ya omo hu se o de etwam no ena o ka kire omo se mimi nyaaya na nka me ye mo mini nine ena me de anante mimi nine ni artificial because of 70 nante no ena me me atoka amame a de bia be hunu se ba bia me ko bia na me tim enti se ohun so obi te car mu a ya amunya hotre obu orma oteka mu but what wo house condition kwa fikinata ana kan ye so bi nya wa ye ma me nyina ni ho se ni ntina ne mana toka ama no a ba bia obeko bia oteka mu enti uhunu no abeka se ma me de bia oteka mu ne timpanifo ni bibele panifo ni bibele I came across video bi panifo yi obi so na na yire oni na yire sifri ka bo na hotel bie ko adua chese na no problem everyday me se pani ba akokra de oti na the pressure ba kokoma enya izo omo bre o ti omo bre o ka se Ghana for na enya adwuma si de odua na no na obetwa de odua na no na obetwa because nyanko boy punish one san no sa for so cha mo che se si aya nsuo yi but obebre nsuo yi la fan krofo fie yi ubekom na obi adi hu sika o enti nipa no a ye di sika ne ma o se fa kokoye wanye ankrofo nsuo yi la fa om omo bobna no hwan so na eko wa o ka se anya adwuma ebe ye adwuma ewiase ne nso ye ntia bibia weke ba ye o mo che dodo na nti yanko pankasa na obetimi ahwe se ya na da obeso mu no na be yate awie odi no da bi chama untumi ene ayi Jeff Kunadu wo mo da ha Obuoba o Jeff da ha o o Jeff da ha na Republic Press the abase we mantem de ene obia ni hwe Jeff Kunadu so nani asante mantem chama untumi de ayira ma no sebenta obre ewa ha senti krate ede aba na special prosecutor wo baka ya na anu dwaben MC ya wo tuatu abraibu ya yanto ama ne akire oso wo bejini sikai na samu no da ha ya say special prosecutor ne nsam no o hwehwem ya bonu kwa bi charge no se bribery charges makuma ko 26 say why you know o ka sanso say o ka say good dem fe de dem
engineers you say one phone so go how asemo ever since ya be wo fa yi bae em sa fe no we adwuma one o oh so what did you PPA boss yeah so no so what be konne PPA boss PPA boss what be konne nje say 2 ana tu be kon oh and then papa ba ko no be bo aburo o so on the one fa bi kura nko papa ba ko no matina midu then so dey kasa nko a ene woni mu twiro nso ne pension no twira oh sa ajabe ya hwede obetimi aye na oba ese ono so oko 2 years ana 2 years man ono so ba oko 2 years and within 2 years na fe no so no kwa na akade bi ani ho papa ne kwa no se de hu nyina koyi da bi papa ne ba ono ameto hwe papa Martin da bi ai kisi office kra ono ameto hwe kisi da bi ba ko no do no us won office ambwa no so ni office ya kasa ye I think say chi no mo man bi wo ayi okọ passport office ho na say an so no so wompe Ghana nsam do ono papa na akura wase ya hwa ni nsem mu mama tia mi du ono na okọ bra wuo no so mpa fe ono aka wase ya hwa ni nsem mu na no hu who watches the watch for 2 years anoma abakra wa nche no obagie sika di kasa bebre bosumi bia nso ni etua wo ka kasa bebre na ayi yenja can say free special prosecutor hono a rek si ajabe yemra nche ha say endro wonum ekọ parliament ene wo mo kan sampa na minority leader say Achimota forest nsensem ne ye pepa bia yi idea ben bi aba ne he nsenkaye no wo se ye hwehwem na onte ase de enti aban ebe hyeda ayemra e de atai enioma ye kan sa Achimota forest eho achi no wo de awiansa ase di yanyam hwehwemu ye mu do fikofiko ti wo hwe no ane ne batakali ye hye ne nyasam kitso ne che enra de omo ye fe ye pa ni de hiani esika na ma de double adidi mo famela on fama oni no ye de ma na wo omo ntia adia de omo famela are ndo omo kai wante omo si enyo omo no omo nante course omo kwaji double salary ti so obi SYM from so atua double salary ono ne enko bisi na asem na so onu so betimi abayiro se matwa sika na abdo fuma de ma enti utimi de nkata asem de ba so no abeje so onu no na ebirim ye ministers or ye MP enti utua ne ka se wo hu se MP die ni na minister die ni so that say e de wo hu se allowance na de ma na se nya allowance na de ma me no so that say enti omo na wo so omo chiri mu omo di na enti se wo mva so ye adwuma na bosome se ye ma 200 a na se bosom ne so ya ba 400 a umu se adwuma wura ne se adwuma wura ana se na ba 400 o ye adwuma mienu ye yes adwen omo adwuma mienu na se adwuma mienu nim dia bia woje na omo nya mpi nko a o ana me je se bia unim dia bia woje da bi e bia na eja afi nyame aka odi ahenkan akoma o se ene de me yo surprise so wan kan che o se me yo surprise mi ko bisa no aka chem so we mfom so na ba na na mfom so na de ma no na kro no na ba so boyo adjust work any packing e be ye ya de samo ni packing e ya mamo nka asem no simple say simple sa asem na ka na for mo ni packing e be ye so what I say so what na wo cry bi obi ase no wrong transaction na no dia enya wo di obi ba fa ojuba say afre ni pan na dia ma no e do dia be ma e ya wo no wo ka sa ase se me dwendwene hwa na mu se me nya ma gye se mi sika bia mfiri ba bia ma tennis hwa ni packing e be ana na me fo ade ma na se me obi ye bi obi se ni 2000 gum account mu 2000 me ni bana de ma no ana msi ni pattern 2000 nya se we mia 2000 ana me ka say yi ni pattern si ho na busa vemo a wo de kan enipa do say ne benya sa vemo no sabre so mu o shi sei sabre ne mu nya shi sa o sabre mu o shi de mistake for 5 cedi me tie mi nya ga na sika wo de mistake for 5 cedi sabre we mu o shi de asamba ba o ye du mi phone kura to ba bia wan kasa me tie mi nya ga na sika nyina kura me pe abotre hwe abeto mu a afa ma David timodi ni free awa ashe skadi ashe munye wi on
Daily Post ana mede bay Daily Post da bokata no kyerɛ mu ɛsɛ dɔm ketewa no mu kyerɛ mu sɛ wɔn mu ntino ma bi ase ai na ɔmo to ɔmo nsa ɛde afrɛ ɛyɛ aban ne sɛ wɔmmra na ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛkɔyɛ timi wisu wokɔ abɔn ai enti ɔmo nte nneɛma se obunya botrɛ ɔmbɛte nneɛma se ɛnkyɛ kra yate mekɔ ahoma no so na yakɔtwetwe nkɔmɔ wei tew na yatoa so ɛyɛ sikasɛm nkɔmɔ ne yɛkɔdie Bank of Ghana ɛnra ɛna mpanimfoɔ de bɛtu dwa sɛ policy rate no sisi ya no ɛyɛ ade a increase 200 basic points a say represent 19%. Ye kan say ya na ye hu nyina. Maame afia broni a wote aboabo dwam. Wote ase yesen. Yewura ye ne kwakobo enkomo ye frɛ no yewura awuni akyereba. Ɛne ye ne kobo enkomo pani wote me nkan na fam suni ya mo achen. Mpumbɔkɔ. Nyame adom ye nso ye ho ye papa. Enti wakoye forensic chartered accountant ye wogidie so betimi akyire mu ama ye nyina yate ho ase pa basic points a ya increase no ye kyire mu ama abrewa wote dwemu di dwa ate ase a asekyere ne san. Oh, okay. That's mamancha what you for because the basis point percentages DBB to be so. But there are two policy rate, Bank of Ghana policy rate. No, mining now, crab be a bad time, and no, crab yakano almost a bought the whole was here. Now, almost a yachma. The merchant banks, commercial banks, rural banks, almost now call Bank of Ghana was on Cobos here. Bank of Ghana and so on the Bema at that rate now what 19 is it 19 point something or 19%? I see. Hello. I see. Inti wadaroma eno no ensunsanso ben na ewo ye general economy ne so e be affect individuals no so. Yes, your friend trickle down effect. Sika commercial banks no, merchant banks no, development banks no, rural banks no. These are the classifications of the banks that they were. Now if you are banking to no banking areas no, savings and loans they can home. Na sika or mono de maya posiano, the very scanning see home cost of credit and as the interest of borrowing. Or mono de no ejina the Bank of Ghana, the Mao Monoso. The CIA Bank of Ghana, 2 Mudiumoko 19. I say, na Yoko Bank of Jebosiana interest rate 25%. Almost over 2 Mudium. That is what it means. My cost of borrowing, and answer Bosia G. Ayadin. What it does is a Hununa, my own Conco Jebosia. Because I was Obuoba Ofori so. I guess we are Juma DPI in Hono. And then Ghana Juma Papa Ben now the Bosia Baye. And Yasun Faswa, Bosian in Hono Sanson. A Sanson Crabia, and I say, a found Missy Ubisia Kun, Bri now a boca. Don't say, want to mean Pia Bosianoka and Pia and Honsi Hono. So that is the implication. So when they say, it crowds out the ordinary worker, the ordinary borrower. Boja Bosian edge, no, Hebrew for Boja Bosian Bino. A Pamoya in Ebo, Kakojukra, who evaluate who says on so APV. Na sikani hona so okay na nkase mamen kopa bosia kakra fanso so se say two policy rate no ya say chene say interest rate so ya tutum no ebe kosro is a policy rate 200 basis point and it's a 2% no basis point is a percentage 2% and the interest rate banks no it differs from bank to bank. The bank will be grabbing to be at 10% interest rate account.
based on an assessment of the risk factors of the borrowers. Njebasa ye yanko sika no a omo wo no government nkwa na timi borrow. These are another my problems. Nje aban kwa na timi borrow from these institutions. Aban kwa borrow na aban kwa spend there. So we kwa fa so calculate GDP na government borrowing, government expenditure, and the what do you call it? The individual consumers, individual expenditure, and the couple my yenya the FNO GDP, gross domestic product. So when gross domestic product growth no, stimulated by only government expenditure, and what my economy in Kosovo. Now you say to me, the omo adwabia nkoso amawo but obo se na ye report say GDP no kra ekosoro enya GDP ekosoro is stimulated by rapturous economic activity by the market women, market men, businessmen in society, but that which is stimulated by government expenditure. Yes, and that is the rippling effect of policy rate increases. I see. And there was a time Kufuor Abreso policy rate any niyama hodo aye ka ho asemi e call form to the extent say wo fie kra no a na bank fuyi omo toa wo snap yaba yankee ene ne kenke ho bra bebo bosia sa era no Ghana ye be san aduru ho biom. Oh yeah, na the policy rate kwa the am say na do by a big call form kakrapa. I think if my memory serves me right, it was the lowest in the history from Kesepa. But no policy rate na ye so the calculate cost of borrowing and as a calculating interest rate. Kofo penso kwa form policy rate na form to say the eba for me. Nemo na other factors no diboa banks no so that omo interest rate no eba form. So there are many other risks. Until calculating risk factors no bank bia enumerating the do so say ya consider ebe ma or the nisika mawa or the sanka nisika no eno no kikabum ema scanner or the ma no ne boy den because the scanner or the ma no boy den eno si hona or the bato so no ekosro si hona kosro anje the scanner or the ma no bo ayeden. So that is it. Na kofo pension na economy ni mu pie. The economy ni mu pie no na stimulated by the businessmen and the na aban na borrow we know aban is crowding out minimum be or this can ko this can ko any the office can ye the amount no kwana they say or discano or borrow scano from the financial institutions no ebasa na businesses, individuals, omo also omo tunton niema so ton tools adaka ewo kwanwa otumi jibosia na otumi ton tools adaka mienu ana mi nsan wotre na adwuma no eneni ho and also betete because okobosia na boy den jonko ye na wajai ntisika na ewo banks no so aban so nya njo ono so bobosia so won aban apam timamufo no mo mafiri bosia bonum no oje because obo do sika bo aban bosia eden an sabeka na aban na eje nti that is where I mean cause e be hu say GDP grow no mo dey abato agro bewe no na economy na nkasa anemic yare say kwashoro kwa ye antehwe timamufo anhwe businesses anye amanfo adwuma egu. This is what brings about that and when influence those things. So policy rate on to tournament I mean who is the way to go. To policy rate now they take money supply a what system no cause inflation. No sayare no person was na or the same method we sayare na what nyasa na be sayare we because sayare we obi eniska okudwem akoto niema sikambu onipa potom nam so ntia ma niema bo kosoro no
nti enema boy kosoro twem ya friend inflation no enye propelled by demand. So nipa sika kakra wo mu na omo pe and omo to niema na ama niema no asanti niema kakra na aka no before no 82 ne buo mu. No, that is not it. A cost influence, cost push, and the cost pull inflation. When you niema omo produce niema no omo factors no say di kra niema free abrochire na ba ba keka ho na ya to ama yen ya abedane ani ato ama yen dollar na say ti dollar no bo koso nti ogotoba ade na ode be frafra no aye adwuma na ma yen no ni nyina bo koso nti o wi a jiso no so tum dan tumu we no yemfa policy rate increase said the Bank of Ghana no emphasize higher way in the form of inflation. But I don't know I don't think you baby economy that's what saying we use which was system. He's getting it wrong. I see. I think that people have to prompt him. We have been we've been explaining that this is not a way to tackle this particular kind of inflation. I see. Inti number one thing I buy wing so or day ebony ho abaso ne so buy ye send be economy no omo be rebasing ne be rebondi brofo akese ne keke ka ho nti omo issue bonds ahoduo bi a na omo kire say first of its kind ebi kura ma Ghana da but yet ohwe enniam a wa kire mu ya things are not right as far as our economy no concern enti mi bisa bonds a omo issue ye ana omo tout omo ho so omo ya de ebi kura nsi da ebebo ama economy na konanim na yet yenhunu sansunsanso no is it that omo target and omo make say ye ana na ente said ye no omo kano no unim I mean nim bonds are o kan wa bonds so nya de pa bonds say e bosia obobosia so no so e tuya ho so no omo de ye so omo ko dwama so omo nyesika bobosia na nya ne papa mu a wa ubo breya enya bosia onko gubusia dwom because the ono ma usika obo bosia no ono so adwuma no oye ya onim say onya bi afiri won nti no de ma money market no and capital market no obia everybody is there for his private interest and no in the first place no na ye rudu rada sam na nyensen ni say me ko dwom makonya bosia bonti ya de o ya de a onko bosia whatever however you put it and all was bad and the issue bonds cry nya ma subscribe I'm from pet because someone say bonds no cry janked bonds in the future though a state cry issue but someone says in midachi and we are doing discover question no na we nya usika back and ntiama your bonds rate and a coupon rate sorry ekosro pa ene yi bosia ba kwa koje na 19 point something %. Mi mu pita e bi si da ye mayimu ko 4 pencil atanos pencil mahama pencil e bi si da mahama pencil bosia mo jia na wosro na nenam I think 15% of and so cry the pa okruma o mayimu this time 19 point something %, 0.7 or so. The highest in history. Komompe, obi ampe, obi Ghana nya obi ai skanibia kono se ombo ya Bosnia, and that is what is happening. And you know they misled us. Na nya ne kwano no. And no does not show say there's an improvement in the economy. Now obo Bosnia bono in itself no nyese eyebone. But oko twemze okokova obosia na okona unye biso so ayemfa ntuya ho do obo obra ya onkone na mtabosia ye bobosia investing in capital expenditure said ya sika no ebewu sika expenditure na we na ebewu sika nso obi a we estate development ni ko bobosia kakaka no de be sisi dan na manfo abetrem o trem a o rent ya no sika na ba on capital investment sika na be ba sa na o tuatua bosia na oboye no na skani bia because osifie na be da de bosia no so kra bono kra
obetua no within a period of time. To obetua wi na dan na so ye ne dia besi wa che no odidi ho saa na brenisika enonum saa na ye de bosia boye bo my ye government we New Patriotic Party government here by idea bosia ye bono no mbi twa mo no nko a bosia ye omo wi abi gu omo botom amfa so di bia amre nti so te so omo ka na ye omo twa omo no a bosia say what is the investment in infrastructure to GDP. First, I think that was 2020 more. Then in 1.2. This is quite article 0.5. Can you imagine? Initially, you invest in capital expenditure. A bar, a base guy, a couple of years, yes, ya mobra phone, ya mobra. Isikana, bosiansi hono so kra ekuye. Enti yami no kreni. Strategy no in managing the economy has not worked. I think say omobere no almost aye mistakes. To policy rate mo abra two policy rate mo say omo de sa inflation na yare. Abra anya inflation na yare na say two policy rate because inflation we need demand push and it's kind of one for bottom and our more chasing fewer goods. Nemo cost of production and gas and cost. The bank should control cost of production. Dollar no or managing the year. Other costs, associated costs of production, no, or let's say no ever conform, no conform or producer, the name of the form. Afi obi kakra show bi botom obetin atobi na afi ye reach equilibrium na obi a etumi nya bidi obi etumi kodwom nya bito na business so atumi produce atom na obi a stabilize but you say businessman o produce through o produce ba is one of my so echina mesa akosa me kwakoto to raw materials na yeta to raw materials na buom the animal is running na obrebia o tenta hooks mo Professor Tum because one tumwa obejis obeton no so onton ne mani wi nkokoto onton ne ma na consumables ni wi no nkoto raw materials na produce no na raw materials na boss akoso those are cost associated inflations and it must be tackled with the best solutions not policy rate increases. Okay yera ma yena sibibia ni ebesan babiem yo meso metamas enti yene opani awuni akyereba ono no eye forensic chartered accountant and yene ne kwetwetwe nkomo efa yensi kasem eho eno na ne aye de ye se baako pe bi na fe ye nkokora ne sa de aya na enti baako na me kan ne dom keto na mo se onimonyamfo a wo hye eye enwuma ene dansi adwumadie so omra omo se wa wisu 450 million Ghana cedis bi waso de kon ayi nsuyire no de kon omo chese sika ne mu odudodo yes to omra me chirichiri ma ka ho asem kra wa ha no mo nti no yenhwe na so wa be chirichiri mu ama na abwa na ojechiri mu ya ekwan asem we yo ebe me ho ojechiri mu ya asa enye radio so anka no yi am de be ma wo no sa ka me se nke okay wonya dwuma bi eji so na ya radio so no ya radio so nti ma me masem ma me masem ma me na masem eja ya ntoa so a mi chia bnasefo okay ani atuntum remfo okay so gusu a wo dwene ba bia obekọ ne ho obekọ ha na ha assembly no why me okay enti na ye toa so ewa ha 42 minutes after 8 live on Anchor 93.3 FM enti ye de bon krata mo boso no e na ede ebremo obi abisa question obisa me say hanky panky politician or ye wine hey Eddie, I see. Okay, enti ye be chiri mu dia ma why mate wa wo pe hanky punky politician no say punky so ye be chiri mu kama e dia ma
ai yen queen edim. All right. Na ohwe yen politicians here and more Ghana idia. Say most of them no o kan hanky panky no a. Na omo ye definition of it o. Enti wo de wan kasa hwe yen politicians, most of them politicians na no more Ghana ha no wa wo send this question no anu ye na me de ma wo no o hwe wo musunu wo moban no bebre no asunu wo moban no improper behavior no mo da na die ma me nkona me ni Yura Charles Ofori enkotwetwe enkomo oye lead climate change yene ne nkobon komo Yura Charles Ofori wotimi nka anopai ma mo achi an kan FM sini umpo moko nyame adom bako na se nyame adom yenso ye ho ye papa enti kamia kwesa afibia na yasi nkonwa na ye de perennial flooding si ho nsem abeto table so ye beka kan afidi twa mu ana obi akopɛ ne ba bia tsena suma papa your question you there another I believe say enya dia yen council I also a kwan me for say the social nyuma way and only can be a lasting solution to some of these problems edumano yen to number 4 and I think abuying so in I said they say especially say the copasa say if you dying na baby I was saying you could see that now some say issue and I say any issue quite no I can't be necessary so much because I can't be never plan in fact plan no as no plan be no no more identify say yeah baby a business that high every in when some more permit for those things now also motion to me ebwa may who say did you say no say and I say same say but so chama if I know any investment is in danger it drew pension so the African so umbwa a bedding now see the if I say as a car your boy na we fair and penny for na we them next I said, no, you could just got said, not a jacobu. You know, yeah, I did a hugging. So you so much what to say, it's because I'm not there. I didn't send so ever. And the other issues are if you got a home, the things I good, you got a more blockade packages now. And other investments in service here, I made the present some of the disasters in Nana. I idea I was in car, yeah. Na it's animal in the you know after the both individuals and I think some financial agreement was it na it's mass animal yeah afibia it seems that we are being informed on the campus and then you see everything you see what na asa be mention as a beam it seems so you need to come on bonka say name so ne betana so na betunti no ya in sit na ya to asema ka ya de be ha so yan chime de bebana ansha yintimi so na I see enti afibia nso yenya ye mampanyini mane ko UN na omako climate change ni akodi ho nkoma ye be keka brofo akese no ani asan be pe ba bia atena ni akoye ne sa ni abepe ba bia atena onyi ni say aso man anase ewiase no climate change me dem amfa Ghana hakra because ewiase ne bi mu ani abre ye Ghana ha no climate change no ankasa no ye tiase ye fa ni serious. I think say you can't climate change we mun sakra ye and I think nyuma I was here near the so sa we mun sakra ye so na mostly no you're limited to nyuma kakra bi mostly in your funny say you can't climate change na ya could see bia na mahodin kwan fa so a ye di na mahodin say ye free gas and say oil na ye dia ko solar na say bidisa and no ye one thing but there are other nyama I was here the so
and the Musaka in one yen said in the home and come. The conversation, no, acquire and mechanism one sided and maybe I can't oil and gas, but there are other things I would say, yeah, it's maybe so and you reduce your plastics, you reduce your waste. Waste generation. Now you're finding ways I bet me recycle and reduce say the baller near you're generating a few money a money, you know, you common. And the first is nice because some of these waste is not a question got a moon, not a month a bit so you name and your money ever. You know, until say being a broader conversation on climate change. Now, Ghana, a quite a year suffer, and I didn't a bit near the BC. Didn't a bit near we do see a CO2 and that's a greenhouse emission. Not having see a blocking, maybe a torrential banana. You bet me in the bit, but the beer say. Some commoner need that debate now you young concentrate and I say you solar and I say you say and my answer that and kind within the context of climate change now it come out and that is we just continue to debate among ourselves but me and yes the basis animal. Enti CCA you know yamfa ne say aban afa say consultant bra na fa afutu bra wo mo a Masembe na beka kire wo mo as far as climate change is concerned. I think and then me kan kai no first of all no I say hwe ya memo ye hwe dia edi enya pa ewo climate change no I say ye hwe no kese betimi ama yo climate change no so the there are various forms. One of the devastating impacts is usually near the dependence in the year between a single coin. What are the causes? A DF said in the cancan, I don't see nice, Bina, M1 Mayeno. It means we waste now, a question, baby, M1. Was it need preventive animal? Nothing to me, I say on the energy use, not so no. A pandas in a bit more. Oh, this is Abuama, you did some clean energy, so Abuana, you generate power. Now, I think so, you can see a reduce emissions from firewood, this is near you to try near the other things now. Then a bit in higher farm, other cleaner technologies. If I say, yes, if you know, I did, yes, it's a bit more use ethanol, again, so, and no matter the solution is not also. It gets to me. Yes, animal, but it's now your preparedness. I mean, how much we have researched into it to identify a better workable power for Ghana. Now you're benefiting environmentally, now and she can send economically. Now, yes, you're saying your home for so. It's no money does, but if you say be more. The money Ghana in here, na 18 years. If you be cost. That we hear more to understand what Ghana really needs in terms of its climate effort. Yera ma yena CBB ni ebesa babium. Okay, enti openi ane kwatwetwe nkomo ye lead ye ba no climate change or ye very very serious about it pa ni din Charles Ofori. Baby edru no me pa cho tie we ma ye ba ye won nkomo bibria ye ba aba bebo. Yeah, basisia. Admission. Akim State Senior High School. Ya shall see a yasan AJ Afofro. One we JHS. Okwa SHS. Ya be ya pro atuho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science, and technical. Neti. Ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuania ya papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our
modern computer lab. Tidiai now pe. Sao pesa utro remedias in swa. Yadoba fanchina mu busum siampe. Now kochro wasina. Ube trane prekompe. Ya wo teachers fwa. Wamuni mwa dia no mo chila dia. Wamohu etra. Awo fui. Ene ashefwa. Moma antumi antwa wasi. Sani atie bia menwe ho fanebra. Yabama na trane prekompe. Na kane hu se. Yegusua. Ya je afofra. Wamo eba from why. Akim State Senior High School. Yawo Akim Oda. Ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pe. Ubetimi afra ye 0556 409040 anase 0207163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School. Hard learning, easy passing. Se open mobile phone papa and kwato ayusudia. Then one big sound phones. Your original phones bia away say. Ani bono so afuye papa. Se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones biano. Pomodi na braya say na bra be to be cotton. Afa ye swapping. So mobile phone open so se sound near mouth for fra. Opape ye betu be mouth for fra no yisu. Afa ye laptops na bi o ye sound to laptops. Afa mobile phone no so nya ho how bia. Pomodi na fabla big sound phones. Na fa ye momo de repair mount. On the fuck I you say to football. Phones no so ni bo afuye papa. Any laptops ye repair any sound tone. Baby I be wo ye chikwa no. E of JB Abrosa kese nim. E ye boga fish up. Wo betu me afre 0249 653780 and 0248722049. Big sound phone, mobile phone and laptops papa. Ejosu. What else? Hello. Wofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti. And me your medicine counter assistant. Many GE. Ampo, Sawu Pesa we your medicine counter assistant dear. And your name Mekot Health College, Anna Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, re-school in Suma 1 year where we MCA. Nan's one pharmacy council certificate. Na dia ma one dance on the say. Pharmacy council Ghana and Jiwania tum. Na your mouth free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Tima Senka forms. There were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswan so, ya were Congo Villa, our new market Bodia Sequano so. Ubenya forms in be our campus, me and Yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina so, our hostel were hot, and 2 Nihau Kra, Nasa Wope in Rupanso dia, and Yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamanonidia, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, yes say, health knowledge is life's wealth. Ago or dining important way. Munya tsunami won some baby de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bomo mano. Say dear, yasa sunny D abaya next baby diapers. Na winim yasa shemukina ame kone nimuji. Esan cotton do de ramuntino. O the next baby diapers ebo ba. Ojo so sign it to home for. Esan se bia and tingu ne to home. Won soon fang how. Obani yes so comfortable. Etuko chroma shaniswo. Cotton next baby diapers. Fabe bobano. Nano hobeto ni say from. Ubenya next baby diapers. Ewo be bia. Ope do dwa fre 0500285000. Na monsha niswo. Ema mubu monsanso. Yewo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mofra hot so warm. Hey. FDA. After sa ejedi nkratso imo. Ajia to mu say. Eje. Hey. Akwasi hwade ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kyene piesie bra me na masam ni o akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kye me dwun ho won't na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka una fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu ena riders
any mechanics e wo se mo use you unua no kura wo me say Seahorse product ena ye papa ane bon so e wo form sɛ mefiri mu fia ɛfiri no akro Seahorse engine oil nkoa na bɛgu me car engine mu ɛneɛ frɛ Seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 Seahorse products ɛnoa adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na fɔma wɛ master me wɔ ha na nanu cement a mekɔto ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna fɔma wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ na gyina pintin dia that is the product unisam cement yɛwɔ bɔtɔm ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papapaa sɛ ya ɛhemfa no obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement yi bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ Sam Cheese Enterprise yɛwɔ Amantra yɛne Dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement babru 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free Sam Cheese Enterprise ɛna di aba akyem dan Amantra yɛne Dukes filling station ɛdi nhwɛne mu Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. Se watu asum. Mabe mo akwa ba ensign famra ahinkai 93.3 FM. Me pacho yeda sibibre se oje bretwen yen amiakoto nkra ba. Yakope sika kakra agu yebuto. Me no so ye very necessary pa. Sika wo ho no mo a yesi sika ne be ma. So ade ase enti yeda se ye to adwumadi no so de ama mo dwumadi no din de Maakye. Men susu mi din sesan ye Obuoba Ofori Amanfo adechie bia da bi beka ho nti sesi ya ba ko asan ba beka ho ene kotoku meyo so ate ase ero so ba ye no masom se etwetwe sanse yeguso a ye ho adwuma ene nti ye de ehu din ne de aba wo se yesom nyankopon adama 28 Ghana be ye de sanse 28 na MPP4 kwa abato so miaye ahoduo bia na se mantam ahoduo no abato no ebekoso apue mantam nso de ne bekoso ewo cultural center eno no ewo koforidua ye de ani bedi akire de bekoso ho bia no ye de emu amane body bebrem enkran ne miaye ahoduo ni nyina nso ade a ye be follow nti ye de ne ye bekoso ho no so de bebrem na sa 28 krono ano oko Stade de France eno no France abrochimemu a Real Madrid any Liverpool the UEFA Champions League grand finale no omo de hihye so ho no mo na omo te ho no mo a omo bo no ne yenso so ye wo Ghana ha no mo a ye hwebie na ye ma ho commentary ni amo mate ase ese omo nimu bo a yenso ye nimu hwe enim ho commentary mapa ye betena ase wasene online sport Miami Hills pub eno no wo achim asene awisa ho no mo a na eye commentary no ebekoso non so pepepe ni atena ase commentary ni aka gya agum no nan yebeko na eniema hoduo bi mfiafia ho no eno nso so atimi akoso ya na wadaroma odi wani akire mu ha beka yen ho na ye fefefe oye company opeso beka yen ho ana obe sponsor 0256 238713 0256 238713 eno ne number be frɛ na yatumi agye so kama pa ano heba edi nromienu ababonten yewo bitters capsules coconut tete wu sisi ye ya empem waye mre akona wose onyama oyire wukunu ateko ana empem nyare wa hodo bi ne wakotete bi wanumu ato antumi ne di wakoma wanya problem yade abam awose wutimi ehwe oba okwa fikyira obi ate wonka bema odwapade ne na aka komu amekanfo ano heba bitters ne capsules no edi ama eya bibiduro pika ene de esa yade EKS Mim Drug Store eno no Odan Old Town Zango okọ ho no wa wonsa ebeka bi saa so na aba henka na FM a eno so wonsa beka bi okọ any leading herbal shops Ghana ha ba bia eno so wonsa beka bi o frɛ number yi a asem bi apese obisa no na watimi abisa 0541210227 0541210227 eno ne number be frɛ na yatumi agye wo so
na yegu so kwa ni mu no ye de aka e de beka ho amamo ye ba be di enkomo e de afa e-levy ho electronic levy eninti ena no pay chen waso questions bia be pese obi bisa no so every kwa ni mu no ye be ma okwan na wetimi ebisa sa questions no enyina e-levy ba ye egusu a eye adwuma bosome ba akomadwuma di sa ba nanso so ase ho asem adadin enkrofo bebre no anso nya questions o mbebisa enu nti ne ye de asi ani so se ye bedi hu dwuma Bremu Central Municipal Assembly adwumafo abekansa wa hasanso so na Ghana Revenue Authority adwumafo abekansa ewo efie ha no mo no bebo nkomo Owura yaw echampon information officer edema Bremu Central Municipal Assembly o hasanso so na Kwabena Kwache Ajiman ISD ono so wa ha Elom Kukuruko Ghana Revenue Authority Hayford AJ and so Ghana Revenue Authority mpanimfo nyina wa ha omo beboa man komotwehwe no ye de ahyehye so mpanimfo madaro mama mo akwaba mumpo mboko de ye nua na wonso ye obo nyame adom me ho ye pa de nyame ase enti mesha ase wo ho na fe wo wa introduce wo mama bem na fe yetimi a kirekire mu kama enti yera ya we champon assembly boko de o nyame adom no mpa obo yehu wa hache ani obo ase Jesus nko na yehu no so nanka Jesus de baby obekọ bia nanka woni Paul se Peter na ekọ na Peter wa hu nya hwe so oba na se ya maybe another foforo bi ho na ye Matias ye nti na am ya ene ye ma akwa aba ye ma wa fishi apanso se afimu nyina ase ye nhia wa ha amba obo somo ho ye de yegu ha yesu ne yanka aba ye anu dem ye be na ho bibia be kama yo waka ne sa ya ti okay nti 11 so aba ye twen da bebre but finally aba eba ye adesua bebre ene de aba ene ye pese ye wuram na nsemmisa ba komunu bi a ekoso Ghana fo tirimu no omo ebenya anu yie nti wadaroma wo de ye be hyase afri he yo obo me da seni akonya ode amame tifo nyina na de hyeman ye de nchia di kan efi ye Bremu Central Municipal Assembly de ma obibia yera MC Honorable Victoria Dunso echia obibia no pay obo e-levy ho nsensem aba ama meka se ya no e-levy no aba be ye yenya so emra wo Ghana se e-levy no obifa kwati kwan bi so na se odi obi nya bra nse se ogene e-levy a ye Electronic Transfer Levy Act 2022 Act 1075 eno ene act no se ne mpanifo ahyehye no se ofum obi ewo e-levy no oje no bra nse se ogene ne yedo kokoto asa amre ya na court bebobo mu na asotwe bi ho no ode amount na ye kan e-levy kra na e-levy say e-levy no say obo se ebia mafa me phone na me send sika ede amount na sika na me send ama na se ebia mato bibi na me pese me tuaka me fa me phone na ma send sika ewo so ebia ade bia mato ho na me de etuaka na e-levy no enye ade bia se wa transfer sika o phone so de ma obi ntine utua ho e-levy no dodo na no nchechi mu no ba bia obia wonene no onya botre man na e-levy no be chechi mu nyina ba wie no mu nyina mo bete ase kra ehun se e-levy no se enya ne ma nyina na etua ho e-levy yesre enu nti e-levy no aban kire se rate ni ye 1 cedi 50 pesos ye 1 cedi 50 pesos na yemfa ne se aban se dodo na ewo manum na no ana send sika ye 1 cedi kosi ye 100 Ghana cedis ye 100 Ghana cedis eno enti no yesre etiefo enyina se aban ehun se enam se sa dodo na no esene sika enti no oyese saafo no nsene sika edoso epi na saafo no dodo na so ana ahokire wo ho enti aban eche se eye 1 cedi kosi 100 cedi de o sene a enya ade a oye de ubetua ho e-levy eno nti 1.5% no eno ana ye hwese aban ese otue sika na ebro 100 Ghana cedis a esese utua e-levy de ewoso enti ye va ne sa no pa me ba hey obo bi a ma send 50 Ghana cedis
50 Ghana cedis na me send edema wo no wie mu no masa send 50 Ghana cedis di amount o kan nyina abo mo say 100 Ghana cedis enti no enya dia metua yi levy edai wo so na ye straightfo nyina say yi levy ma ye no na wo send kan no 1 million bia ye 100 Ghana cedis na utua say 1 cedi ema MTN Telecommunication Company efo no anase Vodafone efo na sisi no aban kire se ono e de yi levy no so send 100 cedis say ya no pa na send say enwumre enya ade a obeje so edai yi levy bia edai wo so nene ensem na ye be bobo mu no e wa ha meni nuanum no ye be hwe eniema potin ya ye ya e betua ho yi levy ene ne ye ya ye edai ye ntua ho dai yi levy enu nti mesre atiefo eniema ye bobo mu a se bia ye mpese ye tua ho yi levy no kra no ebi etesei ebi etise ebi a na me phone ya ekitami ya me phone ya ekitami ya ebi a na me pese me kokko cheke me wallet no mu ehwese me osika bi eda my account no mu na se etise me a me komu na makọ cheke me sika eda my account so no enya de a me dey metua yi levy bia ede wo so ebi a na makọ se obi nsani sika makọ momo agent bi ehọ no mo se onfa sika engu me wallet so ema me ewo ho no mo oni kwan se esese oyedey oje me ho yi levy bia ebia memfa ni se obo anope ya me wa ha ma yeshi pa na ebia me a me se sika ni me ho enti me sen ni sika ewo me bank account mu aba me a me momo wallet so na makwako eyi a enya dia me transfer sika no fi my account mu aba me wallet so no momo account no mu no metua yi levy bia edey ewo so enti na obo bibi etise enema no doso pa ebi anope ya ye twa wo live be mu water be mu opese wutua sika edema ECG for ana se water company foi na wafa wo phone pepa eno so no bri no eduru ho no ma se ne mesia highlight no meja ama menuan no efigin no for no omodo be do mosko enema ese oye ewo ho no ansa na watimi atua sika na no kra no utua yi levy bia edey ena so edey ewo ho no etina obo yi levy ho ensensem na ye bubom na no enye enema bibre na se enema dodo na ebe na betua ho dey yi levy na enema kitua bi ana yetua ho yi levy me fa me phone sen ni sika ma obo ye ebia 1.2 a 1.2 no emu 100 Ghana cedis no yegusu a ye can transfer issue yi nanka wafa phone wa send bi nanka aye evidence base ana no de enye ye say nyina na ya send before the me kan enya ne kwan so ano no o ye wi a ye practicals ana me pacho practicals so sisi se enkoba se nka wono no kire nanka wafa ne de no wasene ne ka de akire camera no ne atiefu pacho no sa no o send ya mahan o send de ama me aba me ha o make you request so I don't make you request answer request ni me guzu am make ye and then be on so one ntum wow I see it wa da my into answer enti na obo nyese ebia na o sen ni sika no te se ebia 120 Ghana cedis sika bia wo be sen ni bia e 100 Ghana cedis money a wo send e no de ene o ye be je so yi levy okay enti ebia na wasen ni eye 1.2 120 Ghana cedis emu 20 cedis na da so no ye work yi levy no so eye 1.5% ana 1.5% ana obitua saying 150 pesos enukra enti emva ne se o de me ma 150 me se ne 150 Ghana cedis de mawa emu 50 Ghana cedis no se me tua yi levy so 75% 75 pesos 75 pesos we ne 30 pesos. Yeah, 20 cities near 20 cities, you know. Yes. 30 pesos. 20 cities no make you 30 pesos. Ma me fa bin kan eno sa no nti se o send sa 1.2 no di kan na. The charge no on the extra 20 cities na that 100 Ghana cedis because the threshold is 100 Ghana cedis. Into anything beyond 100 Ghana cedis that will suffer the E levy, or not say E levy will be applied on that extra amount above the 100 Ghana cedis. Into no, we calculate 1.5% on the 20 Ghana cedis, which will give you 30 pesos. Into that 30 pesos no, was say who as a sender no,
a wo send afa abefo mframa mu no electronic no so wunya that 30 Ghana cedis no ewo wallet mu eka saa 1.2 no and say wuni saa more than 120 a wo send e enko so what you say nti no because 30 wo send e enko because deduction no anya adwuma nti because wo send e system make sure say fee charge eno ye for the service providers need their ombeti wo ho na aban de nso odi aba no 1.5 11 so nti eno na wo on the extra 20 Ghana cedis no so no nti say uni more than 120 a enko nti say unya 30 pesos no eka ho ansa na wo send ya akọ. I see. Mpacho what you see? Ya ti ase. Editi senka kane no ana eye service providers ne pena na omotie no. Se me pese me send 50 Ghana. I was say me nya be 1 CD extra. So na be out of it no be 50 pesos. That was then. Di see kwa no send ya on the telcos na ya de pa mo di bia ba beba screen so. Ebetwa mfoni aba se o say ye beti wo saa enti wujitum enti eno na esahie na ankoye o hyebiem kura enye o hye ade no wo sende a ye de kire se masa say na wo si yenye wo wo pe an ana dabi enti wo kasa an na se an ne ye one wo bo one hyem na wo sende a ana se umubo amoni secret na aye nko ana wonimu no nko ana animu ende ade so ye de atwa mfoni ato so service for ye ti say aban so uti say service for no ubehu service for de no na wahu aban so de no ni nyina ye no kwapo no hu no yi levy omoto no tax charge okay nti no ebusuafo fantum say sa yi levy ne kwan say wo send ya information a ebeba mfoni na ebetwa wo phone so no hu yi levy ubehu tax charge yi levy no de asset answer eyeto but me ka say to a but obi nyima no si boni o ye wo to a me kan de edi oman mu djuma impuntu eto na make na nje eto obi a obi sebi obi edwene no but what you say eto de yete ase eto eto na make Ghana how bad o ka to a yete ase mo eto no nsu gumu ahoro me ka eto a yedi impuntu djuma say eto na make okay mati ase bi mpushi bebre waka ne say ate ase enti sisi ya no mo kire percentage no deductions na ewo mu no eno na mo kire no but frequent questions I anchor for tie ebisa and say yes one back one sa maybe send na mini more than amount na ebeko ma kire say there be enko e wo say wutimi nya charges no aye betew no enso so ewo account ni mu na yetumi ti sa ebiem obi no se me send the free me way so my account back me account ni mienu me send the free my account back so akọ the other one so a eno so ye beti but answer ne say the can make us am say one frame na me ba mu ntino ma me nika mu mudin ye frame me Hayford osu aje me yedwuma wo Ghana Revenue Authority Akimodan office na intianso free me boss Mr. Ben Kofi ene me immediate boss Mr. Harry Kwabena Afo ho nyina editia Ghana fo na eno no say the question na obusa no the tie ni say wo send ya free say me fan say me fa me ho nye example na say wo do ho example wan kasa obo wo send sika free wo mobile money will be let's say MTN now they call let's say different telco they say Vodafone every time say wan kasa na wa link o Ghana card. You see the underlying here Ghana for so mudi to me say obia no say we link o Ghana card to o service providers networks no nti no the system the EMI omote sika no the telcos no bo so okay obo ono ni phone number ni obo ono ni phone number na wa MTN ono ni phone number na Vodafone nti no sa na one person who send this to one casa ho a it will not suffer there and the E-levy will not be will be applied one casa who send this system no be hu but say won link you Ghana card no Vodafone next one link wo MTN ko na esa system no be then identify who says Vodafone number na ya wo dia nti na wo say will be to me link in Ghana card to all your SIM card nti wo say aban dia ba say will be register or Ghana card to your numbers. Yes. New SIM registration and one for shop. Into will be a more than say link or Ghana card to all your numbers. Numbers now. Say or send it to yourself. Okay. And no, it will not to be deemed as you are transferring to a different person. Okay. Okay.
enti mame sanko yura information boss ho officer na ebia questions na aka no a be person ka onu bibisa question no na mu ayi ano e de ama na okay ni nyina so as a host no the questions no maybe what my questions were yeah. But minim momo nhyehyeye no se nka wo be pese wo bibisa no onu ayi ano ana mimi na mimi bisa wa so mama so question time so mama e bia TF1 so abusa question ana oh okay meme question de bia na amfa de moma trotro oh you see e wa ha ne de question bia no eh ya said yes e bi ya no de yentumi ya no so no e kire no so no ya baba be ya no yo mate enti ebirum so kire se ade enti na deductions no ma trotro ni nyina o percentage e bia me be transfer 500 Ghana cedis telcos ne be send message about say out of 500 Ghana cedis no e-levy e beto say percentage no mo troye but o ma amfa amasikam amama ante ase ebi mo chese ase mo pese mo bu nkrofo fa so na mo de percentage ada na mo translate from amasikam ntinka me be send 500 cedis na mo mahunu say 500 cedis na bia metua 2 cedis ana 3 cedis in cedis na me so mahunu sika kura me baba betua as part of e-levy charges. Sa for no mo ya adwene. Enya no e wo ho ne se on se sa e-levy we ni ba ha no entokwa esi hu wo ye parliament bu ha ni ebi mu twene se ya mpeni bi mu se ya mpeni nti amafo bebe na sheda eye o mankasa table ese omudi hunu amanfo se ne besi se ne tie eni ntino aban ankasa krata odi abane de eno no sa percentage ni the rare amount o send me fan say bia 50 Ghana cedis de e wo so se obetua bi se wontua bi sa table ni na aban e de afa yeso aye de aba enti obi dia wo hu wo social media na aban na ono de ade ne ba no mfa krata bi embeto wanim ni de eno de hu besie enframam na wo hu aban de no ye odi amaye enti ye de be ma no eno no containing the percentage any the rare amount o send ya say e-levy no ebe nya nso so sika no so ana se nya eno no ye ne ye de abrewi okay nti eno no na me bisa say me send 500 Ghana cedis mo chiro percentage say bia obetua 1.1%. But o ka say ye chura ye ne de ma ona say odi hu wo mframam enyam mframam asem me ka asin say o transfer sika no telcos no ebe ka che say 500 cedis na o send no ubetua percentage of abia 2 cedis asem kan o e wo phone so o ye practical one na yes oh any and I send ya unya sa message eno de mimi so no ye kire ya enso practical one see meet me me phone o de see no in fact ye example because the last time I send you no me send say omo the message beba sa na wo authorize sa message no as to say omo proceed and omo nyai eno no omo ma the amount wa ye ma amount wa ye betew amount in cedis not if we don't even show percentages ye ma say bia ye to 150 pesos eno ye won't see acho no tax charge is 150 pesos na telcos de no so no so match say bia telco almost betie bia 1 cedi eno na ye display tro eno po ye mfa percentage ma eno no system no work ewie e ma rare sika na chiremu ko sika no nye percentage enti dynamic and amount for the na on social media amount for total percentages who send this ya percentage we will be sika say but the system na kasa de onye egbo shim papa obo say ebe ma service charge say tax charge tax charge and only ye level in pacho okay what you say all right inti another question so say me wo bank account and me person me yi sika me di sika atum and me person me transfer from me bank account and dey to me mobile money wallet and also so mo e-levy no apply okay ma hu say eja kukuruku ohun wada Roma oyo kukuruku e with that one say we sika every bank account mu add it to wo ankasa your mobile money wallet free provided say your bank account and your mobile money is linked to Ghana card. That is 1. 2, say wo obo wo GCB bank account ena usan or let's say NIB bank account ena wo transfer sika from wo let's say commercial bank account. Okay, let's assume you have commercial bank account and you have NIB bank account. Who transfer sika from your
a commercial bank account to NIB bank account, provided say your Ghana card is linked to both bank accounts. Transfer for the first 20,000 is exempt or free from e-levy. Let me say a reflective because of say by virtue say what connect and our link or Ghana card with two accounts, you know. Yes. And mom say is the same person account. No. Oh, I see. No. I see. Just a one link here, yeah. A reflective or say obi send ya move before for. Yes. Now bank account, so how do you do it? Si say mama yansa no link no da no na me wo ha me fa me fu okinkin eh me hwe fa me ka say ene ufu beli ana e say na ye 25 ejuma abanjuma fo message be ba so ya na wonim de wo hwehwe I see na me wo ha me ko he ya NIB fo message be ho no me bank me hwe me say enya me hu NIB am so hallelujah because bie ma sa na o ma say nim say de say wo de Ghana card eba na ye link o na msia saa di na ma ye na enukru ha na me pagya me Ghana card na me ko ho no an say omoje me Ghana card na omoje me account number omboboshi ma omosi ye link o say the way a wo send it carefully ho de koma wan kasa so account bi wo commercial bank a friend say affect na me say wo say ye asempa ti de tie no it is a wo ha amanfo expect messages from all their banking na adena I don't know say me ye die body ya ba ma bisa adena Ghana no eye yen say eye corporate people nkwan na omo dia how many people and a message ya wo nsa kan ya wo kan ti ase omo nsa be kan be kan ati ase. Oh, message ni kura de na a simple English. Almost na o simple English ni sa school nya nipa nyina na ko bi o. Oh, ti say class 1 dey almost pacho bra NIB na bra NIB so mo can say oh please we are inviting you to NIB come along with your Ghana card to link your. O de ye wo be ye wadwuma enti no de me ji say eno bank for no ye o ma say de say ekwan bi o me fa so bia motumi ama obia wo bie bank account wo bia no say mbo voice note ene ye won asema because me nya djuma bank won ti bank for no banking institution na ye ma say dey say omutumi invite all their customers no omutumi eba link you omu Ghana card. I see ma hu say mpanimfo mienu ya ma om nsa so opani de wo sha say we true ja na ho yera no yewura ya we champon me hu say o ma won nsa so obo na me pese utro ja no bebre because dodo na wa han ma me say what tieti omo ensem nti na ya wo ha de me say o pese o wisa ni nyina de ma nti question bia no a o pese obisa na kwanda ho ene obisa na anu ye bia fa yi levy ho no so no ye de amount me say me bra eje kire bibi efa percentage na ese ye tuatua no na pushi ni ho no ma yes na o can be for 5 million we so was saying sika 5 million in the say na say obetua 5 million no yes say aban say 100 Ghana cedis attract ye levy intimo 4 million no na attract the ye levy inti say me kofom pa me bubum ye na obi ate ase ye nuan ma hwe fie say okofie bia ma mobile phone e wo ho mobile phone e wo ho inti say wo de on tie ya wo fa wo phone na now point 1.5 no e was so dividing by 100 we dividing by 100 for times 400 now was sending no for times 400 until 100 cedis bia no e say 1 cedi 50 pesos ana ubetua until the times 4 say 6 Ghana cedis 6 Ghana cedis 6 Ghana cedis and 6 Ghana cedis say unya e wo wallet mu kan e kan 500 now was sending no good. Into answer first no 500 now was sending na for every 100 be an MTN eto 1 cedi dada and this 1 cedi dada no dey e da so wo hoda enti ma say no dey ase no hia mo pa o say the MTN for eche dey o mo asem a say ye pese eche because e no so cost to the sender enti na say e dey kan bom ne hu say first no na wo send 5 million a na yi levy ma no na utua 5 cedis ntu bon so bi wa was me pese minipa na me account man na me send man no me pese okoyi 5 million per into be so what the 5 cedis account 5 million no so that be ya agent na what transfer akoma ne account man no obenya ne account man to go ye obenya 5 million per no kwa go mo say cash in cash out into be so or the 10 cedis
and they count 5 million. So they be a agent now send no. They are not supposed to transfer from their agency, but they are still MTN providing a means or any other type of no or to me send this from account to come anybody. It will no you soon the merchant as an man or do 5 cedis for sending the 5 million. And son as all per se the nipa no okoyi no or no okoyi 5 million. So okoyi a cash out who is kada na. On say every 100 cedis will be biano. First now what you say MTN 2 1 CD into one so no or the 5 cedis when I acquire 10 cedis. Into once or 10 cedis I can 5 million no was sending 5 million 5 Ghana cedis. Akogu nipa na or the command phone so no. Nipa no to koyi a on so omote every 100 Ghana cedis biano omote 1 CD into 5 million omote 5 cedis. Now ono wanya otume 5 million ni nyina. Et you say yeah dey no so aban dey no so ababeka ho no 6 cedis no say say who the 6 cedis no ebeka 10 Ghana cedis nzo a next akoye 5 million 16 Ghana cedis. Sa 16 Ghana cedis no nipa agent na wo send you free ne merchant mu no nenka ni kwaso say nenka so this kan nyina eto normally the ideal thing em run say take off ni nimpa ka so uko send this guy nipa no mfa you must first register with the so wa uko send no or this cannot to wallet mu na wan kasa wa send ya company pa but bebe na fe so me de minimu ye enti me ko ebi ko na me register mobile money enti pato agent wo mu send ma me enti agent now all send ya ma no or no obeju sika so ho ojo based on their wo sending and na fe wo person nipa no so okoyi no okonya amount to be say be a whole number be say be 5 million enti cash out on so no eye enu ba attract so e wo mo enti bo say enu na fe no obe send say in this case obe send 5 million 11 Ghana cedis say yi levy aba no so person who send o kantoma no ko yi 5 million pa so di become so wo di 11 almost 16 Ghana cedis but 5 cedis in there e call agent no free because one of the ni electronic if any electronic and koni ho free ya one more service rendering and so nje untimi nka say free one no say waso de adware akwa ne merchant office or ye nadwuma wo bi nadwuma of committee na se ono so set up or this kind of nadwuma in this what do 5 cities are the cost of transferring that 500 Ghana to somebody now they come no or so a service rendering to you the customer enye free me fan sa enye free no so enye free no service bebre ma me bisa me final question me matie for kwan na mo so ntumi emra mu biom Ilevi asem de o kan wan kirikiri mu yi ankofo bubu fu papa because me no kasa na se sie yi ankofo adwagu fie no nti wo kirikiri mu an wanya botira ma yen me amtie de me mu 11 de me so so but yenya ba wie nti no we just have to explain things to people. My final question na fe me matie for kwan na mo mra mu bi me kotua water bill light bill and also attract Ilevi madaroma hwan obe answer my me so obo nya dia obetua Ilevi bia de e wo so ebise se sika na okotua no aban na honom na sika na ye de eko enti enya dia obetua Ilevi bia de e wo so sika na se te se de ya na enya dia obetua Ilevi se ye 1 cedi se 10 million se ye de enya dia obetua de Ilevi na ye besre etiefo institutions no enyina no kwan omo faso edege omo saatuo ni nyina yede ewo ho no mo enti se opese bia okọ ECG fo ho no mo na utua usika no edema omo true momo iso a okọ ho no ma oma bachelor system no na wafaso ewo fie kra na ode etua na yede watua na fefefe ede ama wo mo a untua lolo fe bia enko ho. The same thing applies to other institutions now. Aka no enyina. Na obo me de mame emfa ba ku bi ngomu wa ha na Mr. Kukuruko NTC mu wa ha. Se sika na ye ka no. Ebi ana wo obo ma send 5 million de amount. 4 million no metua so eye Ilevi te said ye me bride chechire mu ni nyina na. Ene take for ni edie ni nyina charges no metua. Ba se ebi ana won so pese se sika no upia ede to o brother ba ko account mu. Ebi ana so me o pese o send de ma o bra bi se o send e de amana make sure say won so work akra egu account no mu se be ya betimi epia 5 million ni nyina e de ide akoma no okay Matinti mame matie for be me ensa pe kwan na omumra me bia no bi so wasem obepese obebisa na omra me bisa mo enti yeguso aye hwe tie fo na nim me question me bisa ba ko so ne se ma send e bia me wo
5 million charges ni nyinaa wɔ so ɛna me send the ama producer yi ɔte akyire ha yi ɔno nso send the ama obi ɔno nso betua yi levy ana me kɔba about 0201944485 ɛna 0554820910 udini baabi akasa free. Hello. Hello. Obuoba. Yes sir. Aha, Georgia ni. Georgia mpacho bisa question tell ni enko. No, Obuoba me taw so me bone tell no me prese me man penifo na te ho no hu se sa tax na de e criminal tax. There be oh question bisa na woni question bisa. Me bisa ne se tax no ye se tax bia ye betua bia ye wo adwuma wo ye income a wonya no na wotua so tax ana enti sa enti se sika da me phone so na sika no nya adwuma bia sika no income be na de aba wo mo te me tax afrim. Ana anya sa no mo ye ba omo e wa me ba o Georgia omo e wa ha sisi ya die ubufu am kra na te se de wato boabo osona tax no enko ba bia eso no omo do mo yo badwuma yate yedase na me bufu no se aban no e criminal because there be ye udini ba bia kasa free me pata tax driver abutre wo question ni enko me pata me question ya no se me pata se u send me 100 Ghana anopa awia send me 100 emro send 100 a ensu sasa be na wo so 11 anu ye beba okay odi anu ye beba me da se udini ba bia kasa free Obuoba we only be my taxi driver be go any me pata wo question ni enko the question is say to see ano makoye adwuma ebia nipa ne de me ka 5 million wa send ya me ya te say nipa no no so pese no so me di me ma me broya no so me send ya ma me ati ano no nipa ne send ma me aya tene no na no so me send ya ma me no no so ye betimi ana say yentimi ana ni na aban ne so now o send 10 times ani na obeje odi anu ye be ma me da se yem for frefo bi abiem empanifo Madaroma minimum ni obesha ase se yira elomo se yira Hayford o say yira Hayford obesha ase okay the odi kan say criminal tax na afi nso ni buofu aban se aban ejisa na afi se ni sika no eda ne phone so enye adwuma bia na o send am bia utua eto the odi kan say on se okase usika ne nya adwuma bia sika no on se the odi kan say sika no kra afi hina ebeto phone so ansa na wo nye sika to phone so na say wo ye adwuma ansa epanifo say friends say we ense nya adwuma na nidi enti wo didi nkwan dia na say wo bere ansa na wo didi o enti no simple sa titia ansa na wo nye sika beto phone so nkwan dia say obi na de ma wo say obi che wo say wo ye de nya ye at least sana ebeto phone so nkwan de fa process mu na ebeto so say wutia anto so dudu tia sa enti answer wo no yate na enti obi sa say sika na dan account mu no afi de opese ne maame so send bi ma no odipa wo de ma no ne yete no ono so send ama ne maame a yebete no ana ti say enu de yes say ebo 100 Ghana cedis nkwan de a wa ye dwuma wi onye odi sika to phone so sika ba ko te say 400 Ghana cedis no efiri me ho ba wo ho a metua 11 won so pese won so di obi bronya won so betua 11 so onipa no so pese odi obi nso bronya won so betua 11 say ebo 100 Ghana cedis nkwan de say 400 cedis ya se na me even say 11 no ebeche no if he say sika no anka ho na wo say wo pese wo offense wo di anuonyam wo offense wo yi obi adoye a papa na wo no but wo di anuonyam so wo ho enti anuonyam na wo di wo ho no nti say sika na free ho at a point ya sika na wo ho no yi level bia emma so but at a point a wo transfer no na say wo sika na go di obi for transaction na wo ye no wo transaction kwa na 100 Ghana electronic transfer enti say 100 Ghana transfer kwa dia sika na da account ma a won sende ya yila bibia hu so sika na nyina bedamu saa na wo dia di uduma bia opani ye da se eja yawo ana okay yo obo medical kra ebeso me brother no de eso na mebum se yila ho ensem ni nyina no yila no kra no bebu sa nso oba bi se na aban kra se sika na ogege no ode beye edai
Sanche chemu de wada Roma enko next week ya brand already. Ene na obo mesre ese de yenua no e ka no. Se ni sika no me bra no ka se sika no wa transfer de ama obi. Once I demand for service no nko a de MTN for service na se Vodafone for service no e de. Ese se utua se sika no. Enti ye hwe ya ye frɛ bibi indirect tax. Enti saa ɛhɔ no mo anampanifo ɛhu sɛ saa ɔmo de no ɛto hɔ a ɛbɛboa ɔma no yɛ nyinaa ɛno nti na ɛnhyehyɛeɛ no ɛte saa enti yɛsrɛ ɛnyɛ sɛ aban no ɛbɔ sɛbi obi ɛkorɔ no anaasɛ ɛte saa enti yi levy ho nsɛm no yɛbɛkɔ so abubu mu nyinaa bere ne ɛbere ano sɛ ɛbɛyɛ a dodoɔ na ɛbɛte nsɛm no ase mo ban so a yɛn so yɛbɛkɔ so atie saa yaba ha yi sɛ yanka sɛ adeɛ na yɛ agyidiɛ no ɔma yɛ mu yɛsi bibi yɛpɛ school kwan yɛpɛ yɛwɔ sɛ yɛdi yɛbi ndwuma na yɛdi yɛ ɛkwan but mpanifoɔ sɛ nkwan tandeɛ ɛfɛ yɛ yakanfoɔ ɛna ebu saa bee but yɛde deɛ na yɛyɛ aha enti no yɛde saa nneɛma wɔ nyina keka bom ɛna yɛde ɔma ne esiesie aha enti yɛde yɛmpuntu hɔ ɛtiefoɔ da ase paa ne mo nkyerɛ mu nyankopɔn yɛ adom next week minya ya na kama san ba na ya san afa mu biem se bre wo ho sa de a ebre be ba obo okay yate ya da se bebre nti 11 ho nkomo ne kokodi ye no na abusuafo e be kan ye ho ma ye de san nkomo twetwe we de bre mo no yera ya we champion no ne information officer Brim Central Municipal Assembly na owura hey for the wusu agyi Ghana Revenue Authority achemodan ehonom no wo san so na yera Elom Kokroko ono so wo Ghana Revenue Authority omo be kan ho ne de san komo twetwe de bre wo na Ghana Revenue for se men kan tell say ebia na wo pese onso so o file with tax returns omo de online de bi de abaka kama eno so ho hyehyeye ewo ha no mo ebi nti ya no ma hye ne so ama me mpanimfo ya da ma sinyame ya do next week ye be san ehia Unisem Cement Ghana Limited eye cement adwumakuo kese ewo nkran yawo pipa mu cement ene yawo rubber mu de Samche Enterprise ena atoto ahasuo mu akọ hono mu akọfa de aba wo ton wo eye achimodan Amantra Wache Junction abrosan kama bi abesi wo hono mu no eni Dukes filling station ne die ne mu hwa na se ben no frey on 0243 583190 0243 583190 Unisem Cement Ghana almost 70 ne papa Samche Enterprise enso abotre ebe kyerɛkyerɛ ne mamu kama Eddie Achro Akim State Senior High School and so say omugusu a omoje form 1 and form 2 addition for May June and North Deck registration no egusu a ekoso den pa General Art Visual Art Business Home Economics General Science Technical ni nyina egusu a ekoso ye kyerɛ nkwala no den boarding house de ma ne mema modern computer lab visual art studio fourth lab science lab and so ya available e de ma addition for Achim odan kutuku ba hema ni fie kwan so hono mo a na ubehunu eye Akim State Senior High School na yetimi ajo so 0556 409040 020716 3787 Akim State Senior High School de ya na wodi asem ye say hard learning easy passing Jakwako Enterprise enso so aba ebuakuafo papa nkate a yedua ebura yedua ne beans emo tomatoes pepper a yeguso a yedua ni nyina no adaworoma eye wo mo a wo mu kurekure mu kakrakra o mama yen manual seed planter machine a eno ne yedi edua enobaya hodo ni nyina entikane no a wukura sekan na wutu fam kurekure no ade a yeyi ni nyina ade afiri hono mo emo efuo na wo ya ye de rice protector net e de aba wo de be cover emo no so de be kata so nyina nti no ma no ya o mutisi mo no so o mudie na wo de hwe bebrebe no ni nyina nso etu betwa emo no aye kama awi a wutwa no nso ye wo motorized rice harvester machine wo ho a no nso so beboa mo atimi adi sa adwuma no no achi nso wo ba yen ho a ye wo ntuta hodo bebre nkruma ba makwa ba ebro eni jene ye woni nyina bi ewo yen ho a won sa beka bi no atimi akodua kutokuro sekan ye ton bi ho Wallington boot nso kurokuro nso ye wo bi ewo ho spraying machines ye friend kafo no nso eno so ye wo bi ane bo no eda fam team new edubia se ye wo commercial bank building no first stop ho a ena adansi fum so ye wo Islamic mosque asen dan man ye ne agric office no de din hwe ni mu adanse asokwa
adeɛ mmra ɔboase kwantempɔn no so yɛ ne price bi asɔre no ɛna ɛdi animhwɛ kasoa new market nso Coca-Cola kwantempɔn no so a ne yɛwɔ 0243 335520 0243 33 55 25 0272 73 60 03 and also so any number wadawroma obefre na yetimi agye so kama pa nyankopon ya adom a e free bosumia yeko remu no ne da idi etoso mienu 2nd June yɛde dwumadie sonko kra henka na fm ha de bremo na wei no ɛyɛ amanyɔsɛm dwumadie nti politics no yɛbɛbɔ awura mu adomu asukɔ na yɛtimi akyerɛkyerɛ mu kama paa yɛbɛto nsa frɛ yɛ nnuanom NDC ne NPP amanyɔkuo bia ɛwɔ yɛmpɔtɛm ha no no yɛbɛto nsa de afrɛ wɔn anamusifoɔ na ɔmo abam yɛde dwumadie no ahyehyɛ so yɛato ne din sɛ boiling issues na boiling issues yi abusua bɛyɛ pani bɛhwɛ Obuoba Ofori Amanfo ene betena akonya kɛseɛ mu kutuku meyo na wadi dwumadie no ho kyeame wabra no nwɔtwe abɔ ekɔpem sɛ nondu ɛbɛbɔ yawo da bia anwumre ɛna dwumadie no yɛde bɛhyehyɛ so ɛwɔ fie ha ɛde ama mo nti ya na wode ofidie na to ha na watimi atie bi ɛbɛyɛ de kɛkɛ ɛya na watie bi na nwɔtwe kɔpem nondu politics dika ɛne yɛde bɛhyehyɛ so wɔ fie ha NDC MPP ɔmo nyinaa ba bɛhyia mu ha nti ya no ahyɛ ne nso ɛde ama me nyame yɛ adom a made edition ne bɛba so 2nd June ɔtena na wɔtwe ɛna made edition kyɛ sɛ ne yɛdi kan koraa no yɛde bɛhyehyɛ so nti ya no wate aseɛ ɛde ama me baabi a yɛduro no yɛde segment ahodoɔ bebree de aba Maakye so enti ɛbrada yɛwɔ entrepreneur hour ɛhɔ no yɛ entrepreneurs na ɔmo matimi abiebie adwuma no yɛ no ɔmo ba na ɔmo nso abɛkyɛ ɔmo story na yɛn a yɛtie wɔ fie no yɛnya ahotoso sɛ ɛnya aban nko a na wɔsɛ yɛde ani to no so wɔ mi adwuma me yɛnyɛ nyame yɛ wadom na nso tumi tete mu awrɛ mu a tumi biebie okuada nso yɛde TVET ne yɛ nsa no dwuma nti ɔmo pamadeɛ ɔmo asua de pam awie ɔmo asua tire yɛ ɔmo de ɔmo asua nsa no dwuma plumbing ne keka ho mason carpentry welding ɔmo nyinaa yɛde ɔmo bɛba ha no ɔmo nso so abɛkyɛ ɔmo story with us ne yɛtimi asua biribi afiri mu ɛnɛ yɛnua ba yɛne no ɛba bɛbɔ nkɔmmɔ ɛde afa TVET hour ɛho ɛyɛ Christiana Edu wɔno no ɔyɛ madam ɛwɔ ɛyɛ Christ ana Chris deɛ Chris Akos Beauty Salon hey madam brofo yɛ ɔde paa o bibia bɔkɔ deɛ Christiana Edu megidi sɛ ɛno amu na yɛnya Chris Akos no wo san de Akos wɔn and we twa no abbreviation yɛ ɔde paa why I say party bi no sloganeering anyways so Chris Akos Beauty Salon na je say woyɛ etire nko na ya na de bibi aka ho bibi ka ho wo hyehyɛ mmɔwerɛ na watoto ani achi ɛno na mo frɛfrɛ ne sɛn no mmɔwerɛ deɛ ne yɛ den ɛno ne yɛ nails ba meti profu ba ko bi yɛse sɛ acrylics so sɛ den no so ka mmɔwerɛ no ɛno no ka mmɔwerɛ no ho anti sɛ me de mmɔwerɛ foforo si mi mmɔwerɛ ne so ɛna yɛ acrylic no ho different types ɛwɔ mu nsonson yɛ okay yɛka sɛ Christiana Edu a wofiri hefa me fi ɔdan ha ya ɛna yɛ wo ɛtete wo okay aha ne ɛtete me by yanwo me wa ha but wo yɛ ɔdani me ɔdani amabeti oh okay I see enti uwie school wɔ hefa ɛna okosua adeɛ nso wɔ hefa okay me wie JS ɛya no wama one so kakra ma me me wie JSS onkrofo na efrefro no ɔmato nka on radio so me wie JSS Rage experimental oh okay uwie yi eben me wie 205 yeah enti uwie 205 no oto aso call senior high ana da bi me wie man to aso
Nti uwie na ukosua adwuma no. Enye mi wie ana mi kosua adwuma. Uwie ya ukoye ala bi kakra nsa. Oh man koye ala by results ne by no echi no na e wo se mi nkosua adwuma. Okay. By na me mpese me sua. Ti mitina afie kakra. Wo a unko school. Adwuma wo se ukosua no so na wo mpese obekọ. Na me prefer school. Na wo prefer school. Oh okay. Ba wa anko. Ma anko. Adentia. Me nyi momo mi bisa me ma me sa denti na wan fa me anko school. Na ono no kire se ohwe me se ne mete na ensa na adwuma no mepe. Enu mu mbeboa wo. Ebeboa me. Efise na mi so no o se yo wo a metumi eye bibi. Nti mi wie JSS no se ni nya na wo me nsa no nti no. Na opese me nkosua adwuma no. I see. Nti o ma wo kokosua adwuma no a wan ko school enne wote ho no mo a uhun se wadi waboro. Wendi me aboro ba kokora. O ma me ani waboro. Debida. But unze se uwie junior high school no yen abre kra de na friend GSS. Uwie GSS ne sa abre no. Na wan toa school so anko SS sa abre no a yehunu se wuti abon. No de o enkanta sa ade no ana wo ho ni bi. Kofo be break kan say me even me kosun adwuma kan no mo ka say yen abon no na esun adwuma. Ba entisa me kwa adwuma mkra me ko to ebi mo mawie SS. Still a ma be esun. Still a ma be esun adwuma. Nti entisa. Nti o tise wo mo ka say ukosun adwuma wa bon a eye ha wo. Na e ha me by sisi ana de ha me biem. Because ebi wo ho no ma de wako school no etumi ye no me nsumi tumi ye bi wo kra me tumi ye bro ono ne de so nti ha me biem ha obi ma first in the ne how first in the ne ha me na ye me yanso say makosua adwuma by sisi ana de ha me biem nti ukokosua adwuma no opon ho breben me kosua adwuma me wie 205 me tina fie 1 year me next year no na me kosua adwuma. Okay. And I'll pon ho me nya 4 years wom by me koye no me hu ni ntem by me ana me tena mu for 4 years ansana me pon. Okay, you fan say roughly upon ho be 2012 mu ho baby. You fan say okay, nti upon ho na wo bie wadwuma na wo ne madam ye adwuma kakra. Me pon me ho no me bie adwuma at once. Me pon me ho no na me ofie kakra by na amanfo frɛ me wo fie koye adwuma. Na me chere ma me se nka mbese me nkoye work and pay kakra by na ompene. Na ye adwuma no nso usua wie na wotena fie. Na wan twaso anya na wure fie. Twaso anya na wure fie. Na ubetumi nso de abobra boni a anhwa wunye bi. Nti me forso me ma me na me ye ya na o ma me call ye work and pay kakra. Nti yankomo ni ebe ne se nyame yadomo a next week yebe mo aba na afi wo de ye wuram se ye ya wo kosua ye challenges ya wo ko mu eduru ba bi ye wo se jai ana sa ne mane nyina no nyame yadomo next week wo ba wo be kire yen but ene no me pese me bisa se wuram no aboa wo sika fam animonyama fam a ene wan so betimi do nsa si wo ba ka se adwuma ya me sua ye ya aboa me pa no krene de baako aboa me papa sama ko sua adwuma na me tena ho a anka maye me ho because me share me mate for no bebre school ye adwuma sua nso ye so wanya hwede a enye nti me compare me ho to me mate for ni bia amo ekosua brofo no me come anim sin o chen bebre ebi kura timi fro say akoso onya yi bi ma me bebre brofofo no bi fe me pa it is brofo na mo Ghana wa ho by tembi aya me mame asama yo ka che me say wo fie nyansa na wo school nyansa enti yan compare e fie nyansa na school nyansa na de he na inki wom Atoso. I see. Enti sisi ade wo ye madam. Wo nkrofo e wo wase. Omo ye sen. For now no dem nkwala na ye 3. Nkwala 3. Ebi nso apon mo ho. Ebi nso wa pon ebi mo ho. Ama mo nso akoye madam.
almost a be adwuma ni bia na omne nkrofo ye adwuma mbacho ebie obi nso de ne de tupan so unu se nyame adwuma na wo ye no ana unim hey I see mami ma tiefo no kwan na ja wo so mra me hye yi nkran kakra utie yen ye botaye nyina ne se adwuma bi obi ye bia no on value omu se adwuma no ohun na onku ne honye uwie school o maame o papa ka kire wo se yentimi mfa wo nko school yentimi mfa wo ntoa so ye de wo kosua adwuma ate ase ene ye na mfofo bebre a wo kokosua adwuma no ye kom hokobọ bosia de bia madam fo ba ko ka kire me se bosumi bia sika onya no da obeka se bosumi we de niam mu nye ase wabobọ ka wati we afiriwe mu wati we afiri onwie no 3000 Ghana nta se sa bosumi no niam anko yie o 3000 Ghana but bisa ho se yenya ye ko school ko ka brofo akosi akese e ko hye tie coat we mu hye eno kra kantamanto de ni abeto so na e kama bisa se ye mu dodo se na bosumi bia ye je 300 Ghana cedis offend saying sa 3000 Ghana cedis no 0201944485 0554820910 sister coach de owie school no nyame ye na dom ne maame ehunu nia oya ade wom nti duru bia o sa wo fo no so mo monitor mo ma no na mo observe me ba dia ne nani je ho owufu bi betimi ahye ne bakete chenchena onkonkosua nursing because we hu say ne namfufu nyina nurse adwuma na omokoye ye nti ne ba no konkosua bi ono de ne tiri ye ne maame hunu ne ntem se otimi de ne nsa bobobobọ nioma eno push ni di ni remu me ba chon so betumi abam 0201944485 and 0554820910 ene de ye brahye so nyame ya adom a next week no ye beba ne de ye wura mu deep na wa kire mu yie e de a kire nti ye guso ehwe animu no maame akos o call adwuma animu no na eye o so obetimi asua wie ana eduru ba bi na ye so kra mpem ba bi ntina na me community na me mpe by na wo mensa no by me wura mu wie no de me pepeye ti bibia ye bia na me de me hu hye ti me hu adwuma pam okay enti uko mu foforo ne de na say we ni ha because we be call na we ka tumpanimfo wo ko serve wo mo ye soma wo fa ha ne sa ne ma no enti wanhwe yi a waba mu bebu but wo ye so one of those things into the mamenko and I will call ye nyame ye adom and I feed ye wasua wie say wa watimi kura pon krofo ho wada ma de achiama ayo say oh ene de minister ma memfre obi nyi sikada okay eno mom de e ya brabo but me ka say adwuma yi o sha say wo yi adwuma ye wa bi adwuma yi Emma witiri mu da I see me ba cho udini be akase free hello wada ro ma udini be akase free just am wada ro ma low our radio set ma me why yo oh just am me ba cho udini be akase free hello wada romodi be akase free anwani wanji anwan ntio abano wayade bana baso wayade pa emanya nti no ventu mofo ni school kwa ana sebe dine ba bidi ino wayade pa na misaro odasi bebre mfa cho dine be akase free akase free wanji just am why ntio akoso wayade pa imasiande eye semia meka say me ko school buntu santre na de ko suya na me ko suya juma no e bo ma me wi juma na me san ko ya juma o ta mo mani corporation no e ku ya no me ban kra na ya juma e mi no suma me na me ko mali kama na yanko busha biso yanko no ko ya ka bi inji bi
ai nam sa me be fi ti kon ko ra me ma be bi ko technical bi ko en so me ma go school no ma ndi you am ko sua no ya me se aboa me o ko mi aso nti obi o ha o sua on sa no adwuma kora no na so wie na unu adwuma o chen obi ko he minisa sure minisa ko sua adwuma na wie na se o adwuma ana o si fie dan kora no a wo ko sua adwuma no ho fa so ka him okay ata bi o ba so yeah that's it. All right, inti eja samwade a wono so ede e ba ye no wabebo abaso wabesi sudua biem se adwumasua de ye adwumasua ye papa kan no na ye mu but enei menim se nyankopon na wode ye fa sa asotwe ni mu de I don't know amen ne bebre no a obehia we mikosua design mikosua we nyankopon ene wo ye sa inti mamia course ye beko asɛm a wo ka kyerɛ obi a wawie school na opese wo kosua adwuma yetio medase sama me wo ka kyerɛ etifo ene nkwara mo ya no ama wonne so ama me ase wo voice of mpa akosifo nso de ya no ma no odin yo ana ye ha dintia yentiwe asaba me wo ka kyerɛ omo wie school omo tifia omo nyehwe ene se uko school eye usua adwuma nso a eye bai se o ma me ho nso a tie no nebo ano na kosua adwuma uko nso afa ore nyina hyem se no na wo de bebo wo bra na sua okay nso a na wo de aye adwuma okay inti maami akos eno no Christiana Edu ono na oye madam ewo Chris Akos Beauty Salon ana me boa Chris Akos Beauty Salon eno no wache mo dan ene obaye as part of TVET ye ne no ebo enkomo nyankopon ya adom next week ye besa de naba na fi wode yewura ne story ni mu ankasa na yatimi atiase I didn't hear that say Akos I don't know. Yeah, ko. Kejeme. Where you shong? Oh. We've come far. Where you shong? On behalf of the team, Udianka Kwame Yaboa, Adrempa Kofi Mensah, BK, Kwame Asante, or Hineba Michael, Billy Man, meeting Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, Kotoku Meya, and pay Yababe Sumavi, Forgotten Country. Nyankopon ya domo chine besa na babeto aso ne ekọ yie o ye number no afre no aboy abaso ne anko yie no atwe adwen asi so ti ase o nipa ena efom eye nipa ena de Kwaku enin kusi buadum to aso abrade to aso mo anopono ndo about minute bako arishima mama mwachima makwaba de ban hen kan 93.3 FM so ebraso se ensem awdo de baba besom ewo ya wi apram to bre akan kasem ena mpo anwumre no nsia akan kasem na poso me de baba som me din edi Kwaku enin kusi buadum kani mra hye de mamanfo wo inhyai so not abeto ampeso aso edi atuja se ewo se ya mra bia won betumi ahwe o se nya mra won ma eto ba NPP fo eto ba won ma yomadwe so mo de ko regional coordinating council no o se mra bia ni wono ma ties ade na chintienye emranim ni obribuan so de atuja se wadi o mampani na na do dan kwakufo do ho yaw pa se wanje referendum na ntum ehun sem wanum sei sanso na emranim ni kro ya onimnyafo owro obribuan se o se na hye fie se ka wo munya emra bia ebesikiti amaya tintim CCTV cameras ewo miamia wodro bi ti sorry akwan ho filling stations ane de eke council be ya adebon for sem no esobeti ewo maimu Speaker of Parliament nso aka che member of Parliament say sa season wo masimi session we no
a wo ma tena se wo ma resume no enya sem keto wo mu ko no butu said bia Ghana puntuo ebekoso wa Ghana Health Service nso eden krata aba bonten a kire se enya ne kra da se Ghana ya record monkeypox yad foforo atiasi ewiasa fana ba bia eno omode wonsema ba abesom yen na enam saso ye ne abenfo wo apomdin semu bedi nkomo na o ma kire yen bebre afa monkeypox sa yade ehu etise kitchen post pepepe osofo hwe bambon samso defense minister enso dia tuja se Ghana abribia ya mambo fon terrorist no wom yo madwen so beba num se na nzo muntumi enam hyehye bapa egu akwamu enim piese so aka che NPP aban se owura se John Samanse no ayi wo moto pa na nche epo no wo mbeche na om de apensa asene so tienye wonwa wei ene nsema ohoro bia obeti ewo ya wi apremtebra kan kase mu ena impo anwumre no nsia akan kase mu medin edi kwaku anin kusi buadumeko na adwuma de superduper mid morning show kwabena Costi